ene eye benada na sa benada weni na wotwi no abrahusem wom ankasa efrise no omanfo a omofra mi nyina no meda wo mo ase frise Poultry boy ewo Asante nti menua ba Deborah wato nananam ense do sabre onka ti asefo ho enu ti no enu adano na nti asdaji ni poso kura enu ti breakthrough abusua abiwa royal breakthrough family na nadu ena yabusua pani no asemato yen na so no yen yankasa ebechichire ye ho ewre esuo twokwan mo kwa twaso wo pani ne wan esuo twokwan mo kwa twaso wo pani ne wan yabo kwa ne kwoto asuo no fretete odomankoma mampo kontonchi obohia kumanana mampo kontonchi obohia kumanana amania mponane piao yebema nananum akwaba krobia refi kotoko hina santimewura okọ ugwamem na ode Asante ko ugwa Asante yomayo Asante eyoman nyasem ketwa enuti krobia refi kotoko hine santimewura nyamkese yebema na kwaba waba fe ososo Nyankopon soso adawuruma yantiatenka boni bia na omasan de Asante ababa behye de hye anyasem ketwa dwumadi obeti omna samu ankasa na the nation sank of alumba obetereka ewo dwumadi we so wo hene yire maame yeboa akua asuama bronya se awia no kasa kakra no na nsan no adazoa etia ne na chi kakra kwa bruchi mem okohomiaba na ohene yire osene ne ye ne ya na kasa na duru babia ompe bibinwe na sede beya nyame adoma ochina no obetumi agina ne na so ntino ene muntumi entenonka producers ye no mo eye adwuma eye kokosachi Fletcher sa ena kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twemani na so wan ye begina ye ne omadawuruma ene yenya bidi ato aproso na ye betunu sere ene abasa na wokọ MC a so a Kevin oyata omo ka ho ena dwumadi ye pem ekoyenim social media handles ni na Facebook, YouTube ene Twitter ni na omadawuruma ena yedi atwagu enso ewo so azuka omo nyina ebo adwuma saa ena na safo kantanka sempremu bema go so faide abrante no matwoma no ofia ha no omo nyina ka ho ena so school fees ena na ya omo nyina omoboa emadwumadi we ekonkan pa na wokọ Sompa TV ho so a ekoba jesi ewo ho ekoba jesi sempremu bema ka kire wo bi ene David mu nyina o ma dawruma ene yedi atwagu ewo Sompa TV no so kofro bofo mpa bema asuketu am yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ni tifosuo menam tia dwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so do driver na touchline ko a na mene na kansampian wose kampian ye ko ne de akọ anim o ma sam bibia bokode no fosuo be Nyankopon na me de ache ene bena ochina ukuada ene bena de ne se Nyankopon se tia de na so ade adome na ete se o si nwa ba nra so nwa ba so wakanchiragu abradwane esijaso na nanke bebusa se the first time ode woni anase the first time ode omabiem na ekomna no hodo akome nwa ba no wo cha gudie na ho do wo yare che ya na se want to na according to the memete ye no emba no mo nanti no mo twitwi no mpa mo nyai bibi twa no omufuza chronic you said the no ntwitwitwo mo nanti no according to omse tai no epano it is a grace bodu de ni pepepe epano tifentom ko no ubutuo o damujem ayasem Yaw Osei wono ma bebre wo a esenka maijai one eyese ni ntete ya omototo aso no ani yemfa ni agoro kwakwa na futusem no ya hwe yi efrise no ma bebre sese mu jai enem ewie na me dwene sa ade na wo kan because maye pemodada no mo de so omani no kwakwa so gu ani so asamaba maye pemodada so na sia mema no so kura no ye sa no mana na emaye ntimi mam ho ye obia na wo vema oba wa hyehye wani wo mwe ganga nye mema no wo se ga na mema no ye approach ema no enye so easy nto ye ho high sa na no nkyere se be na be ma be ye yo nti no ma bi wo a ese ma mtwetwetwa so e wo kwa bi so so
because an entertain more ray will be what gangan na no ba could be a mirror or call baby could to for woody and no war truffle for an order. I didn't know caniba ya war. I didn't necessarily yes. And maybe not or baby a careful. Oh, and not more wouldn't be too cushy. Obama. One man would bow at the end. Oh, it didn't be quite see. A big problem. First, to play, you would have full 1 minute. I know the Sakodana so near 1 person, but no doing any sign. No, Bambo, 2 years, my one I went to a babble. Also, no more minibu, we are here. Oko, such situation, one wire ya. Ubi one woman, I say. And no ya any dear. There's 7 prejudice where we saw my 7 non sure bang. And no ya any dear. Would you go by your pa? What trend will be chopped? I show my reprenu. Who had about Cooper, you and who shall already be man and Ucha. Oh, a son or man, ya mammy be ya, and nay, a some more can woman to say, ye, me yanka, and then so soon get this be a state or best rasa. Mini mammy be an answer by a yen on charge him, or so on one castle in Indian a tie. I am some more. No way any time. I also on charge him. If he's an answer by the yen on also on charge him. You are penny creatures when Yano. I said, do that time never my so much. No, found. What's the one name crying a tie on charge him? I'm to be born, be son of no, a futusum was a San Camisaya, but Fabi man come from Swami. Okay, sir, coming in. Oh, then there will be a and power was an mammy be a nice and a swabby. Where you swam and enemy and that is that they are working with me, and so no so far and find you who was mouth. Oh, was that to don't go to the the assassin was and there's a member upon my pemo. No way, Joe, is a real assassin. Oh, into Yaw their walkano, and near a shiny idea, the Sadiq or so good near fear yet a semi-metia. Now we anything. Oh, Yanko Ponad, your boy, you know. If you know me, if you say, a Nipa, your name, my dear woman. What is there? You know, I go for we have and I go for we have because almost a tie no pan. Can be you name your friend nerves, sound nerves, and a chitas. And no, what to you am an free intimate chinny. I ask some more. Be as you see, fears or as what the ties of you. Madame for was capa, no mamma, if fear was your mano. One mamma kinds on for prayer, and then some so because of one person of a tear into the prayer. I since let them at the prayer. It is still a was if you last a wood out in you. On your name, Yaw is a Nuntina, Tetemero falling in other super cousin. The Bensi fear said your macroom. And Tetemero for no money that will ban. Sifian said your macroom neda. And you could no suru. Tas and I so you. Yeah, steps of Furones. I see Gokunipa when I can't hang and Taisano. There's a mammy about who's capaz on so gasada. Maybe a cropot or so pay. I said one who's a friend or Danny to pay. And no, my boy, I'm vanity. The day I can say the Muka minimum manga, said Bibi or Nipa and Nama Julia. Why do? Ubua with him. If you pay Utiatas, the Tyson, you so good, near you, pal, Timbo for my even Charlie credit me, you, my and so good, Charlie. That's all my bishop. And now for 2 summer, the Ebro say a ya she. And now for 2 summer, a ya she. Or of 1 ma she, Emra wa boom. Na papa we were born be na yam de say. Papa ye ufiri nintia nimia ebo adwai enwumi Mark Abraham ninwum bi wo se ya hwe yie eno ti me kan kire odede bi se wo hwe wo hu yie wo wiase asetan wa brabom wana ahwe ye na sam na ye kan no ekate across wiase abrabo baby bebre eno ti wa yonko grom o ya hwe yie ana eduru baby a wawadiem o ya hwe yi ana empo adwuma wo mu no o ya hwe yi ana wadidie enne wanum o ya hwe yi ana eduru baby a ya hwe hu yi kakra enuti se wo hwe hu yi o wiase asetane mu abrabom yi a
sesia omuna samo se enwa wonyi ohwe ne husu yi an wonyini yi otope anu ti abrabọ na ye afuru esane ni nyina no odofo ya ye nhwe ye hu yie eduru ba bia ya hwe ma me bochi ya ho wa bra wu pie wa bontene eduru ba bia sa wo nante ya atwe wani ehwe mfuturo na wonam mu no se wa ye mfomso bi wo mu a ya hwe yie orofo se wo hwe wo hu yie ewo wadidie ene wanum a obenyina kwa akire o eduru ba bia ya dwane bia na odofo ewo se wutumi edio eduru ba bia ya wo to aduane empo ya hwe yie de wo kwoto de ama wo yefunu efrize eduru ba bia wanom ene wadidie mu no maka na fidie we so pen se utete aduane bone ema wo yefunu a eduru ba bia babo twene ama wo ankasa wasa enu ntino se wo ya hwe yie ewo wadidie wanom a ebeboa wo pa eduru ba bia beka le kwensani bi wati blue kiosk ni Osei Oforisuo Aboagye de okekeka eduru ba bia hwe wanom yie men kan tro se na nwumere mitua wonsa da bi nemom eduru ba bia wanom no dodo bebre no afa ho ato nananom ense do orafo wo hwe ho ye wa adwumam ho efiri se ensem keka na do so dodo duru ba bia ya kamano paado kamano tum kakra hwa hweye ewo nkomodie ho se wo ya hweye ewo wawadie mu a empo asode a wo kokro se wo ya hweye ewo nsem keka bi ho a orafo duru ba bia omanfo betumi ahwe no masua ho enu tena sema meka cho dede bi ne se eduru ba bia de wo bu a wo ma unya ba bi esiye no de o man kan kro eba wa brabomu no de wo so wa batiri ema utumi ehwe adwomu no eduru ba bia se Nyankopon eboa wa ya hweye ewo ne ho wa bra wo so betumi aboa no ahweye bia obi anye ntine sa bre ya mekan no wakadem ahweye bia obi anye ntino sa bre obi da afiase ahweye bia obi anye ntino sa bre ya mene wo kasei no wotihwi mu a o ka asem hu yanka na nso aka akire orofo se wo ba ufri kroketuam eba wukumase ya ahweye kakra dodo no a ena wanya ahweye amasika wonya ayekrampo no asa fri ne nsa mana sa akotena kurase Gatre bi ekura wo no odofo emfa nya huhudi o ya hweye ewo ho eno ti se wo ye mo adwene se wan kasa wo bo ho so na wa ya hweye ne watu wan kasa hofo eduru ba bi a sit yourself down na wan kasa tu hofo na ya hweye se sayo eba mu di adwatre bi ekura wo no ene monyam bi ekura wo no so wo hwe ho so yi a ubetumi anyina che ewo wiase asetrem eno ntino meka che odede bi se wankasa onim de wo ya se otwe ho firi mo na wo ya hwe yie pa e wo se nyame pagyaw no yu mfufutuom no de usi mapoma so enti na adwumira futu am de eja on se orofo ya hwe yie wo wasetrem na wo ya hwe yie wo wasetrem mu a enwa onyini ohunu ho so hwa na onyini eye otupe eye memo dofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna Samoa Oforisuo ba ma yenche yenye nwa ma meshara ko ba be obi a cha on gra na wo frɛ me pa na Osei Oforisuo kafra kafra be obi a ukono no atal papa bia opebi a no ko sara ko ba butika oni ye na ehwe ne mu ko benya bi na anu akeye du be man so be bia obi a ne oba agiwa akode ani sila chorus ni nyina ja say ya wo ajoso se de odiasi se emeje me nice size mra because won se nya de aba na beba then so ye she ne bose dako kafofe obo won se dako ye nyina se ntia ja say bebe obi aya meni atem wa ye pe wasampa o ka zira bro Osei say ye de ba say kwaku ne de na samba ye no anfa ma won na de na samba ti bebe obi a me ja say de menkan won de won kan won de me no ta ye men so nyawe wase ma won se ye den ya ahoma o ye beba ye endi no ade ye betia me ye dia kwasida
mfa bo asas me bro bi atutu me ma mpa bo biem ko sinasia ya jamo o da ko ya se de se ko o se ko jo ya hwe ntimi ko ya kwaku ya hwe yie for so be ma asem we tiawa emegidi se no wa ho ne dodododo nipa bi atiwi ase bia na emeka mentran me emeka bibi njo za hwe yie nanso eden ya sebesebi we beka ne se nipa onti asem eden ya ebifraye mu eno ntinde bia futu sem ne de nka wenke ye kan kura no ka wenke ubi ni medada tinka ubi apegya na Sampa cho yo mate sa me wa o tie sa wate de na me so ofi apegya nsa sa hweye de mate apegya nsa men hwe okay fo so be ma de ne hweye obi be pusa sa hweye kura ye kan e de kasa yo no ma bebe wa se o hwe o musu ya o che o so se ya na e kasa ewu adoso ye ewu adoso ye no we kwa de nyonya amane ado ekura mi hunya makasa asemu se nipa susuma mi hunya nka emra okasa em nipa bi otiwi ase bia no wo ma mi hunya nka ba okasa mbebreba na ese wo ye afri nipa te biam but ma hweyi mum enno so wa brabum because we ase na nam na ye kwa ye ba no amna ededa ye nimu ne nchanchan ne doso wanya hweyi a obetom into obi wa wonte ase se amna ben make obi akore ne nima hwe ne fa ne bongom ni fa enya sa amna ne ye ka wo baby wa menko ovoju baby wa menko da yesi so ne ade sata na kotonu ne ayi ne wo so wanko bia onya guy sata ko ba sa pong berty ebi mo wa na onya guy on ne kofa ba ne anasa agege appointed shoe agege ovoju adibi wa ye kan sembi se insu mfa masan ye ko twensu ya mi twen say obi ato mo betima dwale mi ntimi dwale ahweyi ne se menko edu me bia ho nyankopon ne ye kasa no matter what de otie bia nyame ne ye kasa akwantu ebi wa wutu a susuo ne wo kasa se sa akwantu we emwa do se ta no fo so na metu kwan na akwantu no na wa e Ghana ya wa anti me me bag boy ne to ana me catch the Kevin wo chama tu kwan me ko ba bi she na me kan wo se da wo kwan me kan sa se me cha kura na kura ne edin sa e ho na me thinking say no edu me bia abrabom twi break e wo wana motum ho na me twi break akwan to mango ofusu ade bi wo a wo show ne wo kasa including aduane kura wudie kura wa hwe yi a wo benya mane he wa wo yire kura ne da no wa hwe yi a wo benya mane o say wo mu say first no obi anim say wo yire say wa ama no kwan na we wadwe say wo force na wonim say wo yire wo but ukonya oba bi a oba mu nya mane eya hweyi edie na hweyi obetima yi afiri abrabo vozu me say anamona wutu no anamfo famu no ese so ya hweyi ye ntufu say father for because so mo ya say den anyi nipa o ye den oba father for o ye den wo nwia etiade bia wonam wabrabom bia Nyankopon ma nipa wo akoma ba akope wani ya wo dia wo hwene ya wo dia wona ya wo dia wo man wadwen ya wo dia but ye kan wo be na ye mu anu ye mu a ya hweye to voso me no ka se nipa bi wo den sa hye nanu me ne si ye ya de we man hwe me wo ye na manya mane eti me ka cho se odasane bia wutie bia susu ma me wo yanka emre wabrabo na emom ma hwe ye mom enoso wabrabom na wanyina che fojom dase no okay the nation sanka ya wurade nshiro nipa bia wutie na onye nipa bia kese na ya me nyina ho yakọ anura na esiye esire Kristo se ne aba na onyina so na omfama yesu ye nyini nche na yedimi hwe ne wo yanim afi Syria college nyina wurade nshiro mo se dan den nyina mo frɛ prophetess Elizabeth Dankwa vuzo so wo hwe yesa ye nchia no maame bia woni gospel artist be chair obiska wo show you so okay yes your friend prophetess Elizabeth Dankwa ohwedumadi ni pa oye nipa se ya wonya huni ma pepe mu akohu ba bia maame no se oye nipa se be huni bi ma me hunu se wo nipa ampa maame Elizabeth radi nshira ona oni akodo bafo ya chia omo ya ahweyi abrabo mu nsem a ye kan ehia mu nipa bia se wo bobra wo hwe yie bema bia fa oba to no so se ono na meware no ba se do si motriti na yire no
ɛno ne yɛtufo aka kyerɛ sɛ yɛahwɛ yi o na wɔntua wo ka nnɛ ɔyale da hɔ mu anaa wonyinim mpanimfoɔ bu baabi sɛ what you give out to your lady or your woman obe multiply in times 2 no the amount nti wo obe feel proud obe you proud wo obe feel so trimodin obe times yet trimodin times 2 the amount nti papa ahwe wo so ye ne se wo ka so oba de na no tu ma na okoku apai obe busa wade ya na wagiga de uta wo shetagu kon no ate asi we sorry why you 20 cedi part to fie nso wo di 2 million no mpna wa abonten no ya ahwe yie na ote wo ye honhon saa no ada obehunu se na de mikuna tofom no saa da na abohu so otua wo so ka enti ade a wo ye bia ya ahwe abrandi a wasi so afe no akọ ware oba na ho ofe buru so nti wo do no buru so nti wo to proto ana de ne din ahyem wo so bie store na ne din hyem wo so wo toka ne din na ade aye bra ya ahwe yi o na one day pe ne ex-boyfriend or America ne beba beduru sister beka so agya wade na niema na ade ne dia ye nyina wo ne wo nchempo no agya oba akumpo enti ya hweye mpatos what to do ana ade oba ne dia ya make sure say wo wotre so da ba bia wonim ya hweye ne gya gimi no teso na ne awo ye no da ache wanwe ya obe sofa wa abrabo a wo bomu papa akura na ade na ba wi ase a wato na sawra ma wo mpe nani mu ahwe no ena wa oba na struggle so obe survival akura 12 years wo kotunzu wo kwan wansa na wa school efuri se papa na yi nani ne maame bere wo boa ne maame ya hwe yi o na akura na ye da ache doctor bi so wan kantima wo be yale ono wan ye ne be kwa akoto ne naso na akura yi be pra wo se because oni no anni ne yi ene wotu kwanti abrochire wo hoto wundi wagya oba na sim ama ba wa wo de na ba wi ase oba ne ho hintu mpa akura na nim ahwe eno no fozu afutu enam so bo amane ye se ya hwe ye ona de ne ba wi ase mane na wakoma so tweetini ye mo feel proud ya hwe ye na da kye asemundi ene ye ka to se ya hwe ye adwuma wura wa bi adwuma wanya particular akura ufita adwuma mu akura ibo adwuma onkura nyo na bre ne ho ase dade a wontimi kura no opagya enkura itimi tu adwuma mu sa abo ono de da bia beba no wasi adwuma mu ho ono nso na wo kanfo nkire no ono na wo cheska wusisi no ono na amane hu sa se jimi bi no wagimi no woye ne oye ya hwe yi na da akura we ni beti obeka so wagye adwuma no odun sa be gu ti ahwehwe no so nhia na brabo mu biem ya hwe yi onipa wo ye good to life no ya hwe ye no wan lusu no na wo lusu no a na bo se nipa we na nkodimi kodua baabi na nkodimi koduru baabi ye ka che wo abrabo mu se ade bi a wo ye fa hwe ye to ho na something visa na ho ode ne obi ntimi nyi mfiri ne nsem da wo abrabo mfiri se awurade ahye ne ho nkomato na nso no onim se ya hwe ye mu na awurade de ahode ne hye so we data hwe ye no ono something beto form da wanya hwe ye di wo do agi no something amanki yenim no mpempem ba oteti chains ne nhoma no afedi ona da ho mpempem bo ntimi nka ne hoyi enu nti ne yekache ne yakura wo ne bia no ya hweye wanya hweye be firi wonsa soja ni wa hweye ya wanyi ndonze ye woro watade ba bia ukoyi ya nsoma ho ntoko akoku ya nkase kokon papa ya kodi nachi ya nkase kodi nachi onse ne ye woro atade pressure be da so enu nti ne yese ya hweye na asase a ukoton ye wanya hweye nti na wo ne azie asase no wanya hweye nti wo ne ahie adwuma wura be fro kan ko wanya hweye nti wo ne azie di yawo ne ye ka chi onipa bia wa abrabom ne se onya hweye wo na brabo asetrem na ne manko ye mfama no se na nan nim se sa prot we nku a wo ko ne beji kromu ni nyina afri ne nsam a angoja prot no ma ne da ho nenso no ofri se ne tumi ni betima ye ni nyina nti no okoje waje we di age we di oje ye watade ye watahia ni ne de no nko a ama ye wura tu na vira konwa so enti anya hweye wo ne manketenkiti bia ye no wasetena abrabomu so timi ya hweye wo sa ne ma no a obeku akwanim na afa wo ntoma pafra na nhira ne ayeye ayetwedi ambode ayaw orofo yanya hweye e wo wiase asetene mu aye baaye na se ahweye e ba wa brabomu a enwa ohunu so hwa ena otimi enyini eyotope enu torofo yema hweye enoso echemi hu yanka said wo mona samwa e kan ye no 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 hello my Joshua Burukatetie I will speak to you as a full life Maton Canada
Okay, you didn't tell my uncle. And you are making children name. Ya semo. Now, I'm going to be a wood and the piano. Now, take the other new. Now, as a year, and Kaya boy, a Brabona, a Kaya, 90, and I'm going to be so that's now, yes, what will be here? The American will be a second to in Abba. See, and I was a Jacob Zebra. Who buy an William for Papa one mono. Only one could go with dear or no, then to be money from you. As you trust them, I think you're emphatic. So, Yamiam one at you so near too far. What are you for? It's the one you are that way, that's the two. You're keeping up on the wine. If you are here, you don't know. Okay, hello. Hello. Baby, I'm afraid din katachi. Okazafre Abnen. Okazafre Abnen. What Asem Mpe Nipa? That's it. But the other one said, Moba. Obi kura me go to ni kwat me body and obokojo on kai to be chekojo. Kwajo supesi. But producer no make an demo. Ni chobia. Every time na ka ono kata ka we chiano. With Asem Mpe Nipa. Abuswa ko tre won nan ta ne to mi na tigiri o ayi entia. Okay. Abo wiya. Obedidia o kekamo na wi entia. Ko be twa bre na ko be di no safo atwi entia. Yan ba kan nyina mi na oba ya wancha go ti ne ba ya wancha no kan nyina ti na ta ja. Mi ma yako. Okay. Nje frana kia kwa da unya la je mame. O ne mi ka sentina man safo o yako. Hello. Hello. Yes, hello. Baby, I'm afraid din katachi. Mr. Sashi Atimodan, yes, Aboagye. Name Yantio. After Nipa Nienti. And then 1 week, Madame Subia or Seneboy Demo police station. Also, the anene phone and command police station where Okoya now the upper police station let you window Nimun or the command boy. And yet, Babawan, yet you know a cowboy and we will be our net you. So be Nipa Class in your own back. The 24 hours is okay, who we are. And Casas, we are mamma to Jashi, my idea, Okay, hello. 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 Baby, I'm afraid din. The 50 don't go crew. Yentio katachi. The same Osman Abdullah. Hello. Yentio pa. Look, me that's me, what you am the money. Nipa, who Bobra, who Yasno and Shia. A better Minsanka. Minsanka, Sabika, I can come in Minsanka. That is it. I didn't want to send a money tree. What you have watching? I get the idea of I yellow and could see. Okay, hello. Hello. Baby, I'm afraid din. But many Patrick because every goes. Yentio. Me come around who is the Ade. Me the American is after that down the mamu because not to feel I'm a putting away with me. Madam Matemesia Opalumba. Okay. Okay. Hello. 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 Baby, I'm afraid din. Once I'm on with this year, Quabana, I broke us if he do fear me. Okay. Penny Yetio. And maybe an inch I will know a bigger for now in commerce and so. Almost somewhere. I can hear you. You had your own we are in fact. A boy one Casawa Brabumu. I feel ya Nipa that's in Yanti and they are Jenica.
here Mr. Dasson anya si tena ya pamu afredi na bi ayumre nyame nka mo no no mu yaduma eda mase okay hello Boso good evening ma je so katachie ba bia frefre udin so so mo je ka se ko no bosi no ke yenti o Boso ya da wase na futu ada dia mo de mai se de be se be se bi se di la mo ya na tu na zenga su as well can be here there because according to Matthew chapter 10:15 and then I think what I saw how much like also as not for what you say we show we na was no one ko baby was no ko any problem for no it's a one shot baby o ko bi e kini baby o sansi su bia no also da ho nya hwe ye do brabo because if you say the papa the 15 so mo dey na the same capture we are here and can assassin is our baba you would be here actually and you would be making the car what is okay hello Oforisuo beme yey me kwa me dia me don grana bringrenzo Mr. Enoch aka Nana One ba ko pe Oforisuo ye di ga mama o yakọ na me mfa shedin taatro ma o na me nkase nyame o ma busua aka ne nyina ho ban na ahwe ya asema wo ka me kan se mienu pa tere sompatiefo na anwumre Oforisuo ne epe no wonfa this time no wo be ka no kra tiri nipa opa obefa opa wonfa ndi ne me kan ne epe no wonfa enche ye beto aba Oforisuo 7 December nipa bebre onimpa se abato mmiri bia no pinche also opesa odi gidin enti afi ta munyanso ye nanso obi adaka su ekwen no mesi nipa bia enwu 7 December sebi ade se sebi moa de bewu ndi mo bia nyina ba bi ka se nipa bewu afi nipa ne nipa bia odagene bia no onja na busua ho enkodi party bi achi enko unja na yele ne ma nti nipa bia de etia football no de tu no fo sebi ade se obi a na gene no onye na nwe se obetia football no de abobra nti obi a wutie sompa nyimire bia no ya wadwen se 7 December e beto aba no ya hwe yie ne wonwo nja wo yele ne wo ma ho medase okay football we anoden papa ye beto aba eyampo eyasem kase pa no apaja aba no obi nya hwe yie obi kwotena ka so maka yi na hwe fom okoto aba mu bi papa adwuma ye odofo 7 December ya hwe yie o ebeboa o papa hello baby afrefre udin hello mitio pa baby afrefre udin mpato me tifi tinya se FM nana no ke yentio mpato we dey mu program na meni ade ho pa na futu ma megunu no ompantu omofo afi abana ebeto no na kwasi ampanyi bia me gina eho emeka nkyere obi se ono no emegunu enkodi ani na yenti ase omonti ase a ebana omonti ase a ne onti ase no onto fani ma ene ne yire no ne busuafo na omondi ani omontwitwo ntwi kan ni ani omondi ani mu a ina aka nyimi bi ombaki omunyina ewu a ni afan akufi akoda ma obia megunu enya yi ma obia me dada obo ema emeka se na yenti ase na afi ya gwa masa omobo no ma gwa mu ni ma je se ye megunu se yimi se megunu bi ani ate omunya omu tika omu na omu busu abdu ni obi a megunu bi ani omo se omo se bi yo obi oso ye bo abani wie ye tipie na ye se wo wi no megunu bi ani won ma obekire ti amoti omo on ti ate no omo ni omo busu an omo yire no omo ntwitwe nko no okay hello ni tifoso yeah Foso Pizarro ni mi do kinkesu. Mateun kadada. Oba golden touch barbering shop wa police station down chep Asem Mpe Nipa de duru sabe ya o fa onko ade ya obeti Asem Mpe Nipa. Na Ofoso ne boma baso no apanfo adwuma so amoye ma Sompa TV afefo ne efefo nyina. Kedi ampa won tum kom wo sa kwan so. Amen. Na Ofoso
no so me ma yakọ kafra yankopo onhira na onhira woden yo na ofosu me koma sam so ne ahweyi asama ofosu wodi abeto anadwi no na ekoma nkwankwa na se mabuna ne ye ben se wo hwe social ne media yi so sabre ya se ne nkwankwa bia sia si wo ma no simpanyfo bi so no na ofosu sabe ya ye nyina titiri se abafo bedru yi na de ma sabe we nyina ba se politician bi timi shebe go mi bo se bo me ba me Osei na sankofo a ye hye oba ye ka tro se be Osei no wo mu ba na se wo mu banya akonya be fra banya wo mu di wo mu hwama okwan bi so e bi esre magunu se wo be di obi achi na be ka se ti opanyini bi a se bi kredi asa wo onda wo papa ti si yepe ana wo so abrabo mu ni bibia mu na se wo no be si so a ensu so ba sabe ono se wati a wo se kutupa no enya de bi beka no nhia wo yiri na enyiri ya me fanyi tafo so pizarro nke so makra no okay ye fa ba ko pe hello oh hello obale bosu me pa cho wa ni adumo hello pa jo me kan me ti on kapa yenko na ho ye nyame adum okay hello good evening ma jo so ma me odin baby afrefre ameka se ji Aboagye okay you to na na me se na Aboagye ya ti obi nsa afokubonji ya cha nsa ba ko afi so Aboagye ne kan kire wa hwe ne hu so yie afokubonji nsa na te atipa o wo de bucha Aboagye journalist for mo amane eti you to na e ba no mo so mo wuye adai ekoba ne sei entokwa na ya so mo ko bo jam bia najo no wo mu pie na wo mo ko no e na boys bi sia no ba bia ye di ensa wo se bo no wo hwe ni nyina kai ye tese ni nsa no ko enye ye ko penso be wu afi wi ase if you to mo ka kan che wo mo I have a hosamasi boase aya hwe yi asem wo orofo eduru babia ya adwene ho kakra o eduru babia ya hwe ma me butia eduru babia ya hwe ma me nchense ho ne ya hwe yi obonto eduru babia ni kwa so ode ho kobonka o enu te eduru babia hu wanom ye ntu kwa akura wokura eduru baby aboasere wan ono ankasa wo hwe ne kase ne wanwene ni buo nti wo no wankasa wa bra bona wo bono hwe wo kase na fa nwene wo buo se sayoko na sa wo ya hwe yie e wo wasetena mu a wo gidie mapase wo so bedin kwa ni bi amen hwe so obi atwa ne sa wo boase o wa nya hwe yie yeyo tetatu bafo ede ye baboye ntaba mu ye nam soro ye sai enam from enwada asem we tabiride to ya pronso no na nya asem ketwa duman asem asi wo ho no abrante no mo woro no ho no de ne kosi ye ya asem ya awrehosem maame no a ye woro no kunu no ho no ekwen ofa aso bodua no nipa ebewu ebewu na se de osi bodua no udidi akafra waso dis kosua no kokana kosua kuma no a satam so akosua kuma no so no bosomi aso sa no ma de no so aba to de kan no de abodua no momi hwe yi enipa ebewu ye ko computer so dwedie embrasisia ade tinema na mututu no oba mi ntini kura so wa wutu ayo senior me ade adan Herbal product ayama mi ti de bia me na no mu no chef dan Herbal product we dan extra we wono ma wa hututu ni na ebeja senior na misisi ni nso misisi o and there was no problem there senior what see dan poke okay so wonum dan poke okay sisi ya ni na ebeja sa we nyame sha come on global friend dan Herbal tonic muni ma biwo mini pa na se na mtumi ndi na mtumi ndan so mini ebi no me no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so sure koko ya bi betena me so ma me je me ho enje mja me na moja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so mi hia dan fight okay
aboa me pa yini na firo ma yiti ma dem ho ti e fi feti as that tell boy yeah Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adebede nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. You'll be catching Asantema, you'll be actually Asantema, and the war banno when you're at Nasi, and Utino, ye boy and tabanimu, ye quack, ye namsoro, ye best sign to me alpha from when it's on passing penny pano, a system of poor men teme once, and on other bedaya, near penny pomasibre, near the amount, asum diabuano. And you in a person no more Santimemba, Ghana, any we are self and ma memoir quaba. Obapa Brenimuka Kramame. Udin de say Naomi Donko free hin a baye. Aswase. Mammy, what was some say Sompa Nipa, Osei any bit to me aboa. Me pacho, me go to asase or fade. Madam for me di ma okru to mame. And we see yes, I'm not do let. I feel me ko asase no so abema na ton asase no. Amubi. Nam David Dam, Madame Manwaka, mammy. Bema Ben a toy. Poku Dankwa, Ufri Fade. Mammy assassin one crater. Pacho I. Wow, dinner gusso. Pacho I. Na kwa Ben or fast so toy if you say, Secratan or one casawa, a sit dane and no Timmy fetch the cotton. Man, what time crowd fast or Tracratan or no? Or see a friend of saying. Poku Dankwa. One on twice as an amount. Pacho I. On one says Simao. Pacho I. And on one side for each cotton. Or Toma, why? Cremoni be to me, protonoso. Was in a deity, no sad we can. Tis a said, dear Nancy, actually. Come a question, my Toma, dear Mecoya. Beman so what tone, yet if for Sako Bosso. Beman to Chiegu, so what Tony Aman. What's a bearman or toy and a friend say? When they been the Clabana, dear, my friend, or a Cremoni. And our Brantiano on one at twice as in a man war. Patchline. And what ye crata the crata of a share with some chairman. And on one says Simani do lenter. And there were messy Niana. There be was her mammy. Ujini dipa. Ujini dipa. Unim no qua beso. Madame for me, then Kuja, Ukuno no. To me pass, I say, mamma. I told no say Ukuno would be no autonomy. And you was at what dining ye. I thought anyway.
producer was here do lentil. Just say no, says ya de wato asase no. Wono wato so anase lentil na da so. Quality we a drum pomano. Anyway. What on say? Was it 500 million? 500 million. Aye, die pie and so. Hey, we are sepa soon some doors. No, I send the boat and say, I'll cotton down. Come on, so I say, Miss Wanton. Now, who can't answer one tongue? Debbie, now be called baby in a minute, chilling me, I bear myself. Oh, one China assassin. Mamma, now, one time, Kowana. Debbie, no credit, and I'm in tanko. The authority, dear, some work can't you. On country in Cherame. What tongue would be? Or toward Mamma James is here. Yan caught now, yan copper mizu, and vampire noom. We say mizu no, Sabrino, or Mount Ford Donwa, et to mizu no pa. 5G mezanos so eka home. Medical catcher, we are seeing I say. Ship where the Bible no snap by and sa ship no na di mizu. Ene 5G meza enso ebaye aponto ne abadin to ni na mizo ebetumi aboa pa wo chi akokɔ nam kanwa ebem wako anim pa manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas so kwa ni doso puo no obema bi ato na dia kwa akodi udwuma because supermarket abawa sister say one man post office ye kɔ ne koto mizo 5G meza Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University mizo 5G meza ibenya bi ato ewo ho sana na Sachi Enterprise ewa safo abinchi one via pick up park no na ehwe edi ehwe ni mu 0246270221 0246270221 kwa quote company limited wa Poemantemu Eastern Region ya kwa ni kotomizu 5G meza KF Kinju Enterprise ewo swame heya oni nom hotel ene di ehwe ni mu mizu 5G meza yeko na yeko tobi ebeboa 21st clinic sciatica expert na ye free Europe ba ye enche ye pagya 21st clinic edico Europe sciatica no a na yikotu ase sabre ye de ni achirem ewo South Africa Ghana for adehye wo ho na sciatica edi omunya na omuya de no ye de akwa kupiem ewo ho 21st clinic no ewo South Africa je appointment number no na ebuku ho ye beba waboboa no ye ba be shop a sciatica ne yade bia esosisi e fa osrem ona akokum na besu na ase ye yi papa na 21st clinic say yade bibre bia da obetua tu ase wo de bibiduro so na etu ase appointment number no ewo South Africa no 0244 915116 0244915116 na enyoman konkai emfama na oba Ghana haso so you 15 branches a yeguso na yesa Ghana de hye eyade laboratory ne scan mfidi ahodo pi yedo befam 21st clinic na se men enkanchero sa hwa overseas ubenya no ewo ho woni Alpha Radio no na ebo ho pe oboase cancer quarters called junction yenko na yenko say yade ewo 21st clinic domi market opopuni mantem kropom enkran yenko hoy 21st clinic obo no so yane nkranza techima 21st clinic was nyimini 0540311311 0540311311 ye kwani akwa kotu ye yade ase yade be ya ekoko sa koko we na kwasi breni friend natural pass no edi ni panya papa enya asem keto akram orofo koko no help how mapama to koko no edu nyawu ugya unan ne moja firi mu ba orofo koko no wanhwe ye be help a o ye be ma na o se hunu we kura be ma yo no akofom ye kotu koko asem madika aka cho so obi a wo master na sese master otimi tu koko ase no 3A co capsules 3A co capsules and a make for nam the amount 3 Herbal Center na dupa wodi abadwa so na omanfo dodo no etobi no and a make for nam the amount 3A co capsules coco master papa Colina Herbal Danny Herbal Mr Herbal Apidank okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 yakọ ni kotu coco no ase na nyoma enkonkan yakọ ntu seminar express group ya fankoda no ya disua na ukwa kosua anase adwuma na ukwa akwakoyo express group odo beko orofo emfa usika nkomu obi ama no enkonkoloko ensa mazo fosu Abagye kwanyim sika mame debi yemfa yisika nkoma express group yakwantu seminar yemfa nkodan Canada US UK
fa Germany na Italy na France mem na apese okobo bra na boso kozu ade Express Group na mekanfo na me de amount Kumasi Accra Tema Islegon Takra de sunwane tamale bibiani okwa behu Express Group wo 0249 0000448 0249 0000448 Express Group from yakwantu seminar yefa nkodano ebeboa pa orofo ensuo no etoto OCP fertilizer sa fertilizer we na no makuafo agye atum na no makuafo se afra se no omudi OCP eyefuo no emamu no bae no sodo so otimiti na bribra onya te na bribra de ayisika sempa na eba ubotomu okwa asante mapo carrots fu nyina no mofa OCP fertilizer emfani agrodofo yemfa bi emmo yenuba yemfudie no ho eban ebeboa pa OCP amafo dodo no na agye atumu enu ntino Africa yiku nyina no yedikoda OCP orofo yenkwai medical akato agrochemical bi abeko bi aso pe OCP na agric extension officers no so ewo ho ekwan abefa so a OCP no obesesa ede asoso no bayanse no omo be kire na nyoma ye kama papa 0345909437 0345909437 ana 0345909433 yenko OCP fertilizer ebebo yi papa wobo Herbal and Medical Research Center yekutu ya diasiu yekoni yekutu ya diasiu ayi wobo Herbal and Medical Research Center medical culture say omo research na ye mede no wodoso ni wo hu ba bia yade ne wo na odi aduru akam umpewi na apede yade bibire biada wobo Herbal and Medical Research Center say fabrei don't trust emfa emma wodode Herbal bitters abadwa so a yesisi yade ne nyina ekọ saa nanam sa yade nyina no wode Herbal bitters no ema ne ko we na bruni ne kan Odin yanko ni ekopebi ebebo epa o the prekase pada badwa so immune booster dropper mojawe anemia dropper yanko ni ekoto prekase pada ni bi ebebo yi kama ado ato adumanu wone sofo ma me dokono no na edi enhwani mu ewo Kumasi ya yanko ni ekoto ya de ase obo be ya adwuma wo chena da wo se men kan kiro se wo chena gitwi trada na brei obetu ya de ase na wo de amaw 0257472506 0257472506 Oboeba and Medical Research Center and I make comfort na media amount na sesia no osukokuru kwa manyuku no was break the 8 you was it break the 8 and until no Lord inusa lancer where MC e wotafo was ne pa osukokuru aye no obaba bedanedi e de akire omanfo no aka ne pa osukokuru ba waye no na esefata so to abade manoa na wato abade mano eno ntu ofiti ase memne da no amanfo tie pa ogusu a omo bode wuro no eno ntino Lord inusa lancer say ya tibi memne da ebia na enwoma konkan ne pa osukokuru ayo no na enwoma enkonkan kama okay eno ntino mame sesi a branche no se din de say oku dankwa sesi a me no ka se owei fade producer friend mame sentia oton dan no a mami anka nche ne se koton me dan mame na wa nkasa oto asasi mami wa no wa hwe si dan afi wo sa akwa koton adade na asie ede bai na aba eya rohosemo producer wo friend no de mame tie odi ama posifo ana acho David na waka akire obi said ye waye no na me yire ye wadamfo de yire ni o ka akire na yire sesai ne yire se minya abotre ne yire ne sinya abotre o beje ma ya asemo hello Panipa memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so hello memo akwa ba impom te sen na we kama Panipa ye maami bia ye ne atwetwe nkomo ose ne yonko pa na oyire na oto asase ma no wa na hwe mi esi da no afedi o wie so wasa afa kira kwa akoton etesa hello baba be chemu daga eti say no dia na wo de eye maami sesi a no so open ne dai ya mitio ya kwa matanze mitio pa ye kan say maami no me bi fo na ni ye ma ko di bia me na kan say e ma na 100,000
James Abria from the Minister Manoy. Edru baby ade ode na ade na eminem ne bo wone maame aka se the ode man no so obeje e o mo office ogba no mo do bi bisa oba no wa maame sesi ya no woda no ka woton ne sei tiase edai do mi o ka kire me ba ne se Friday come ba o ai o se Friday obeba ana ba o obo awa masado de yemi no for you winti really you mbo ayo da okay Friday ye betwe o cause am so wan twene tintin bia ma eti Friday ye betwe o omna samu foto bema asem we on pacho munye ni fresh ne nko me de nipa bia ye bia wo wiase bia no on say ya asema na ne ye kan ye foto sem no e ya hweye made obi koye ya sebe mpredwasa ema ofri atasefo asase so no ene obi nso start say ne wo ye saade no ana wo kwa koye saade yenwa be men asem woni maame di oso obeba akra na ebete enten woni aka bebi ache no ebusuafo ntie nkoka nche na namfo nka nche no ekwa woni maame ifa so no enye nye kwa papa sese kura nipa kura nye de wo wiase ofosuo ubusa maame question bi say on the seed and was maame so on the person maame ogine di na nipa bi akukudu to the stand say odwen wa won ti ase say edan eya asase de edan ya asase de o edan ya de bi asebe say mobile phone down no afa koton obi dan ya maame de ne rush o ma o reso tiense bi okeka mena maame me man say 100 million 1 billion maame was 1 billion me wa Oberman 1 billion. Na mam what catches Oberton bibi. Me kwa kumedre the walking maintenance. Oh yoba. Mami nya wo mami. Wanyi wabusuani. Wo se wo yire kra na sebo ne kwakwa through that na wo ba ma woni hu. Ebi mu guo mu ani ma se wo wiase dodo. Wo so beba de ba wo abode. Obeka de asem na wa. Se mami ba je kra na ye ka bia kire wo. Ekwa afa so to maami ade ne wanton ne yi ana wanya ade maami de bia me kasa ase mo se drum be bia obi koto ade keto abi ni aka chense ade na wato atokro no de edu pa kokwaji ni pa krosika ejo no malam na na alaji na wato fie no na akiri ohun se fie no nipa na oton ma anyene de ede no so aka kire wo so Japadi ye no ma bi se Bible asem o ka se many be readu nipa be ho pefo nipa be no be fum no ma ebi ni what obi asase ana obi fie we kwanya asase fie ana nipa na ne de na basada bi o menka se meton aye Ghana asem we kwa alaji se bo ska aye Ghana asem ana de ne de na nkasa basa mesro mi kuta me dan paper ni menka se meton me dan eti wo alaji ase ho anwa oton dan eye better se wo so yiri we na ju sika na ko ba bi wadasani betra wo sama abufu aba no aka cho say opa fame court no aka sa e wo Ghana ha opa fame court usu ni mpefe say ade na onipa na beto ekro no de na wire ani santumago na wire so esan baby a o here entoma awu no na wire ani sano na we hefa nipa bi amani twetwa mo ne ade ade obada na asase okuta ne paper se mato eti de na pese o kire meje no ma bi nkura ya beta fidie zo a mo ba me akasa saa wo kwa brani mu a be ka sementi a obema maame no 1 billion obeje osia obeje cheso akeka maame se obi a ye wo yira danfo ana o yire maame me fansa na danfo a woni ne kokwa so hwanu gwa so agogun nipa bi mu o mo nkura o waso baba oba beto ya ye beka nyansase ma che no me ka so ma ba ha pe me boa oba what we din ade a waye nyina mfa so ade a waje maame nyina enye maame na o ma wai we akwase obi nso chance o eno ma bi sei wo se busa akwase wo se ugini di so sa na nipa bi ye eto so a ekọ obi wo wase bo obi asase hwe so maame na me na minim se bia maame na brante do nse maame bewu na dwi nyina no na dwi nyina se no nim se maame bewu ana maame bi kwa na on kai ni memory na kodi baabi enti on kai to oton adi sana me fi se me hu no no fo so ade on ti ase be de
was so beba beba the better tell you 2 nipa before. What about the Nanka Chasso? Yen Chasso. I did what the quite of the mammy fast was enough for you, Mcasso. And yet, what can come mammy and mom say? And I like you so water. Mammy about me with a massage. Emma doesn't know because mammy put on the paper or so put on the paper. I like you water. It can tampana of Oswo. Me mako forward the macoton. I find a right person and then any other waba. Because I'm a paper. I like you also to swire cat. Nanka kwasa be predo ofre ma mi nanka munya matase keni kwasa duro ye pa sama kade ne so asebu nkani kwasa duro ba bi no ofre ma mi ne ayi masa ne sa de abeto ma mi ekro no de we ekro no de sa de be ka no eti ade kwa no mi kwa me na ntobiem fam sika ma mi wasas na dawo ma mi so obeto ma na ne ma mi adele we alaji make kan wayaka asemi ba fi asa nyene wayaka eto mo nim se ma mi se bi woni obi na omoro ne ka wafa na bati ya de wa hawo enu ti na de bia de number 2 dwase obi a otifia bibi ha no entra ho nipa ya nse bia ku nipa bia wa fe na ko nyaaya ko be ka kire obi ni aboa me wo tra masam ne ye kese a wasam ne eden ana hede Gana wo bia nyanwonko gaw obi nyanwonko gaw na keda mami da sabu wasi adru ba bi sei mami sususu pasa mami wo mama bia sabi ebi mu wa broche ni ade a ka betum de wedi mami wo mama pa katra wampa ba ivi ba kwa na mienu kura wo de wo ye obetum aye wo gu ho ani mase wo yira da fo na kwakwa so chese wo twaniti obu ni kwakukon o nyame ya dum kura meba ho na nke atwa so mo se ya friend say poku dankwa wonu wani ni ye kura omo ye sa no mo nyai we yesi obi hu nhira kwan enne obi se wode ne race obi mu hweme dan so ma me so yesi ma me a wei enne esi obi nhira ho kwan na watima kire ma me asase enne ne dan aton na wo be ma no 1 billion wo be ma ma me 1 billion wo to ne sen enne ma ma me 1 billion so ma me be 1 billion o me hu do to no na alaji so anya fair because they made me who say Sabian Kramofo or Frenchame, Alagino, and Alagin than Dizukeke. Or Frenchame, Anabi is a 1 pesa. Or Commissioner Mohammed 1 pesa. What will be assassin? Nipana ba, Mamia blew a ba, was sim me assassin and then let them in media. Mikuta me pepes. Commissioner Mohammed and yes, had and damn say, Yamasuna yes, and yes, dear Mumma from Imprenuno, and ya know, a moon 7 yen share. And ya saw them my quarter in Yata because there be Bible na ye cano, Yanka Bible crunch or crana, Sabuni Papa Nimbone, and then necessary paye. Of Oswo. We have try a liquid mamma, the Casasa, because a boy's oka. Shamami Diamaton, and name assassin. If you know assassin away, Bonobaso. Why, your man Ponte Fadia. Other necessary, we now be catchers of who yet so Obama Mammy 1 billion. Mammy, I'm 1 billion. Ya mount 1 billion. Ya bet you 1 billion. A dano. Work I make can as you. We can a dine. Omian with Dan do Toma Laginu. Now Laginu soon ya fair 1 can crack me tons or tonse me maniscase. Now when I will me my point, Makuma Ponche. Sabi me na matoma Ponche. Meba, Mammy Yabuta Makuma Ponche. Nami Makuna Namijana, Wuna Ubaton. Now what is going to be? What to be that? Do I not deal in him? What about sanity? What I guess is some kind of some and a self warrior. Dan was one. Oh, Yadoyano was so by a veteran, but Sans can work on Yamma mean it. I like you some from non from one question sick of that quadro. And this are some way, Yabama Nipa, I'm Drew baby. And I said, Ember go back to so. I like you when you quite will see us. What talk on there? What talk wrong with there? Asem Mpe Nipa ye na ke hwese ke bi kra na because me kai say mo no ma ba fia pa office e me chance ba na me hwe ne din sa oso kwen nam sei e bi wa kukudu e de ton obi ade yo mami wato mami ne mum no nim sa mami e bi a wonka na wo kra wo bewu na ka case die ma wo wa da mama me se musa kaka mpa cho say na me cha ya fu de kaka asem ni o se mami ni obi a asem ni nyina na maame efu na ni abie woni se maame ni obi maame wo obi 1 billion no eye sika ba ma onye o pesa asase wo ton wa na se fie no ton wa
yɛne be ukwa be fa so but ukuta papers we dey da hockey the way hunfui ukuta papers alaji no yɛsrɛ no so wɔti obi nka nkyerɛ no yiman fo mpanifo mo ne alaji ne nkasa ade a wɔde ayisa ho ayɛ no asase na ne efie na watɔ no enye nipa ne dia no no abegya ka cho sɛ obama 1 billion na yebusa question bi a ti asɛm bi a wɔka obegye obegye what do you mean sɛ obegye onye woton ne sɛn adan woton ne sɛ no mama me 1 billion okay ade a wo mo obi 1 billion de na just say wo be 5 billion bi da ho na wuti bi e de mami anya wo na wo beton mami dan na wati bi ama no mami ne sɛ no ton ne da sɛ kwasi ton ma me na woton ne sɛ na mami e da ama obi na nya wo mom na wo koton mami nya ne ba no nya na busuani no mami wo ba kwa wontimi nton wo fie woti asie wo ba wontimi nton wo fie etiri apese ka che opani ne sɛ obi mfrɛ ne nka nkyerɛ no we asem we ba mo bia nkogya ba bi nkogya Ghana ha obi di sebe nkwasha asem a na nipa bi di naji wo mo bia nkogya ne akyerɛ ne ade asem wo etan alaji no person otrase didi no hwɛ ne yire ne ma otokro no de bɔkɔ wonye mu nto onkogye ne sika mfa kwa no senso pese se o pese to fie na maami ni ye wa ha maami oni kama fo ne ma ne yen ya so mu ye maami no wo mra me ntrase ye busa maami se maami pese o ton ebi ne hu ba bi titi ni to o pese o ton ne dan ya ye ntrase bɔkɔ ni anya papers ma no na maami na ne paper ma no na paper na e de to na me nim Ghana to ko da ha do obi atima to ka pra ma obi kwa na o de ko we paper enso o de ka ne nam na dan mu a waton dan obi aton dan ma ho papers na wani wo be hwa no akọ office bi ni akọ efoje bi ni a change bi wo be ko na fe o ka je mi kuta me paper into opa maami ne pa fan court maami ni ba bia de court bia woni court sika bia sa kwasi ade na nipa bi ye wo Ghana ha e na fa me court no mesi woni court sika bia obi ani obechi obi se sebe o te bantima na ire en ba yale ti o fa no koji abrote bantima fa me court ade na kwaso wi ase fa me court munim se Ghana court sebe mpe yanka se enkoyie na munim se eche ene se court so esika ma me ko fa sika wan mo ma to anda na mboto ma edu alaji ni boto ma odu ena we so sika wa no enti de be kwa so mu bu ma me apre ahyanebo ye ntwe ma me 1 billion no so obeba ye ne be trase anye bibia wo ho ye wi a ko trase so wo abusua pani mebo aha ana we abusua no obi a bia si bibia si mebo aha we de onya hwe ye abusua ni no omra me trase okay omra me to fosu we de tietietia wo se wo beba omna me nchase 1 billion no yensom alaji ne so edan no waye hu bibi onya hu bibi ensi wo we de ofosu asem wo de kurase maka we de menwe okay ye ntwe sade 1 billion yenye ye nton edan no kura ye nton why ye nton nim de beye the nation anchor ya metia ela baby obi a awrani nhia no na ne ma me shila onzo awrani nhia no ma fia ene gani awrani nhia on baby o mo bia na onyo mo kese ya edan na wokurumu awokurumpa roto ne dayi pa na ya na bibini jimi a da menti ase ne se roto da kurumze fan so tono 2 billion nya wo dia wo woni ma me na bekasa wada de no so be di 1 billion nya no aza wo tamama no nanga akata so wonya ka credit se la wa sa ache di enti no ache utini mo pa ne se ma me nya kwa asa no mo motesa no mo yesa ya no mo sa kofa baby no mo kan wachi ndisi asom si abekan was 1 week 2 weeks ya ka free ho omo yesa ya obechini a bonzo 1 day pe ma mbeso miti kum na aferi yesa ya so nya ye dia na ye twa so no nya koye di disi yesa ya Friday na oba ha media ma me no ne na ka no ate ase 1 billion mini problem ho obeba na nyina agura no so obeba Friday na 1 billion ni nyina agura na ye na nton biem oze Friday obeba na police tinaji me kan di kan manate sa na besie because wa amakure be hwe ni fie sa na ye be ye no because ache waton obi ade a omfa ma wo police chi we ye fraud no waye no nese wasa so be mani bakroska na wundua abdune ye frɛ wanya kasada ho brase endie ntwa so nkia kasabo nhye ye ma sebe yeso ye tiase ma se ye twa so omompa ye se Friday no beba no akɔ bank 1 billion ne hye ne nsam obewura ye ha enie na ne ye de amama me no no na akɔmse no atiase me die sa program de mini na emom beba na ka 50 pesos so kura ye nyanye
so beba no officer futuo no de ba na obehye ba mo nsia no nya si ya pe Friday na wasi ya konkrudu bibia ma asundue ba onfa sa ntu ne tirim na sabe na yire no wani tire oba na papa we ware no wani tire na sabe no obi di dwasa adamfo wakoda de na ma wukunu abaji adi nanimu ya de nkwase ya se ma wukunu didi na watima ka je no kawe di one ne transe ahomache wo pe no wada no nyane na transe miwura me no wo nkomo wase ha kasa che wosi miwura ntisu ambaji mi se me ya wuye tu nim se ni daate na wukunu awura ni ti go sam no be pe no wada no wasua bibi afirim wayi wani ti wantu maami kakaka ne de na wabeka woso ne nam woso no ohunu no de e pa na nti watima ka sa afa asem ehu it is a sabi abraba wo ni wukunu abbo daachi bi woni wo na abusia huri gina se yemfa ma wo mpo a ubeye oke kambese o maton obi o aya na ni kunu wo na abusia je japade afran se ye ntiase okunu tiase ni odi ye obi na awurade amaka ma atua wo so ka etu ne be bra bobra wo wupe na abusia je ni nyina eye ne o mande ye obi ni no mutua wo so ka o mpenya se mi nganche ni kunu na papa no friends o mpenya sade bi nye na wo ba Friday na wo ba sika ni nyina akura no wanya ama mo nsia na wo si a on fa ncheri tim se ye ko straight akọ papa no so anyi ni sika mfro ni maame ne dan ma no we dey pipa wo maame no we dey de ba bi kokrom ko ye pipa maame timi to eno kura ye fogire eno kura no mo problem sa fogire pipa no mo ye no eno problem da ho ansa kura no obi ade anya wo dia wotim dia akoduru akoton eno case nso abeda ho na asumdi aba nyenya kata tintin bia diso otie anumire ya wanti ni Jimmy susu ko nti Friday meba dem wanti ni Jimmy susu no hwe no onya ne yese fata ne nkonko yanim ebi nim kro no bokora obi ade waton e ba 2 billion wa beda ada na wate ase oni reso fo be ma no 1 billion nye no aso diminicator 1 billion ya ma no ne nkata aso na mfa wan godi we de wasa atwen ya ma na beduru ba bi sei am ye behwemu ahunu ne yakọ support age afuru za fe wunya wanzi di kura wa hwe kura no abo akireka bibini won tiase da baby wa wo tie o mena nimra no so wo abusu o muntu nefo na maami yesu firifie mun kan chenze wan wa da kwa judgment na ya wo ye tan krom prot we sam officer o kasa wo ton ane bo be se if sa dan ye o she se dan biem ye nsa kura na se na ayon ros kura 1 ton nam se 100 million this a 1 ton wo di ye we kura brog obetwa cement obeto messi fu obeto dan ye du se any prot da krom se o keka bo be se ya yenya sika ni bra ne ye bobra kakra ye de ano ye mane nsu ye didi etimi mobra nko yanim ne yenya sa suban fi suban tantan no ya mse ye tretena asem yeso na uja akwa we ode maami be fa baabi akuna to akra no afa ade no because wa heda ye maza meba no afa nse kasa de no waja woman time keto bia time nim di se wa ba se sia ne ate ase 3 months na be kona maami se bia urade man nko ache no mpare no maami da no ansori a wo be kwa akofolo bio wo nko me nko emfa ye ho wadi ba radio make catch any brain say awurade man mpare maami e tira kwa wa na ansori a wo de asem beja ye beto aso obe fit zigane de aba ene ye beje de aye Asem Mpe Nipa hose omoma ye ntuma ne ade ade de akoguo maami de bebo afode wonya mfa nya ne ode ye danti omena ni mra so no omra Friday ni mra meso mfiro na asumdwe mra ya ketua bia me de be ma papa no okay moma ye kan kire papa ne se ewiase mo wani tipi ama ponche ache ewiase ewum so mo wani tipi ya maami wani obia o ena kwa fa o se na danfo ekunu ne enti ekwa bi so kura ka ne kunu ne ni nua be man ne ena o si dimanim ena wadi nanim ato asase ama no enti adwen be pa na be show trimu a wan kasa sa fa akire wasi da ama maami wakwa akoton na papa no nim so ye kromfo e kro no wagu ne ho animu ase wagu na busu animu ase wagu na yire nso animu ase chese maami woni obia o ma mo si a friend say poku dakwa dankwa oye adwuma bai o tonton sase ana chese na numu abai ya kan che poku dakwa say baby asem na baba beduro no yenye mu ne wochena ka ho na yensan kan che alaji ni se watokro no de onso ho every sakra minim krata o timide ma alaji no a o convince no ma alaji no eso toye etien kan che muzrami ni ne se sa asena na se fie ne si so no eye kro no de no wato se wanyem
asem we nu ankasa no me wogidie se akwa ne fiada wo ma me nim se wo ma ba bia wo bia the police kwa akwache no e kro no de etie musan se na na be na man krata wotumi gina so a wono so otumi de to asase no da be nipa ne bi bokro no bi okuma se ha ya na fere aniwu wagu na busuafo na nimu ase na me kwa na ya to so fo so ma me otimi ye bibi wo asase so koma chinchin ni saje se ne dan ye si kama no ma chinchin ni saje ti ma mi to se si akwa no akwa dan kwa so anwen sade ko chi ne mpa ebo a ko obo a ne se ma mi beda so na nka dey tim na ka case die se wo bompa so wo bompa ye se ma mi ebeda so na tim a wono obekọ tim se sa na hye ni trimu dia no bego tim every se wi ase enye ono na regulate o akwa fa dwembo na oto ngum boy ya bokro no ama mani maguase ama no pa dinaze ufosu ye te afutu se ma de bi etunti nipa bi nsatra kaka ade anipa ya ye bi wa akukudu omode ya ade o yes behind every successful man there is a woman no oba no ontuni kunu no fo pa because se mami ni una ne kodwa ekwa bi so oni mami kura ani ni yie ma so de ke base ye ka japade ho asem a kamo pribe fie na dade oto enu nka afia ye de oto sa dan no me say 1 billion so timi de 1 billion be ma media and one declare dan no coin be no fa so ton sika se no nya ye kwa da we ye betimi de value akogina se si ano sa bia no a da ne siso no yenim ho asase bo ye busa ye behu Obra mami 1 billion ye busa ho asase ye behu onton asasi 2 billion da ma me kwa koma to ye mate kwa koma to ye ye betwe manate onfa mami ni onfa mna ne trase cheche mami ye kona ye no di for Sompa Prayer Council Center entwetwe komosi medu so emra seseseni na ye kọ menhia hembubuwa no ho eno di for Samuel odini djuma orofo se yesunsumu asem ko ade a yade bi na abebo wotonwa ye nto duru ba bi atum se nyoma bi enkoyie wa abrabomu a yenko akwankyere papa odi for Samuel ho ena okwa enwoma ebetumi atete ede amao panipa memamo akwa aba first be ma ya je oseburu bibia boko de bibia boko ye ko di for Samuel aso ayu na so ye boko jakoko na so ho enya asem ketofo so be na no ye betra han sem a ye kan adansi omo ti de omo ko wo de bi beka se yehuri because ye kan nipa bi ho ma kwa na onko obu onso a ono de se de enoma di na chi no ono oda ne da ya wo so ni ade nyina no wo kan ya na oko ofoso ne be kan akoda ye so da ye so ya maami bi bahanum na nom se last week kasa wi last week maami ne da ne nana no mo eno wo mo o da ye so mo obi hu ne da ye so bi anso akwakoye awusam ye twene we no ofoso ade bi ho no mo a wohu ni sese bi esunsun batetimi pie ni so ene me kanfam obi ase obi bia wo so daye oda wo so daye one no obi fa wo so daye boni wonna mahie wonna ba bi boni a otimisa amena bi wukotom masa kwa kwanche papa ho no mo akwanche ofoso du time bi wona se nipa da se ni wukwa akoda na wuntimi na eno so another atemuda pa ho se nipa wuntimi na obi o kana ni guso ofoso eno mo obehu no anya sem papa obi ho a wo se waye bibia bi ye wo bi wo sika wo wa ho de na enso o kana ni guso a ne ye de na ekọ eya kwankyere ti ne ye kanfo di for Samuel amam obi bobu sha so di for Samuel en fa no wo me se kuma se manhia ya wododu ho no mo ye de number to dwa bo modern fa ehwa manhia wona me move nko ba bia manhia wona ono di for Samuel jaba family ni fie ho jaba ni fie ho ofoso ede ne ye hu me se oton wa ye nto asem ode bia me se ye bekoso aka because nipa bi wa me se wono do ba wi ase no ne noma bia woton bia sabe mpreduasa wode ade kra enye besuo kra ye ton ma ne sa obi so won so am se emu 2 cups am so ye se won no aton kra na ansa what a wonderful otiwo wo de wo so otiwo
onsole nko ba bia oba wasisuo ede ba de na wo a ba ma hu na nje na enso de bia kwa wade asa no ba besi na no asema na ye ka usa na obi de beto so se ono so ne baba de ma okwa wade oba bia no eye se wanya bema ma ba no ni patitu na enso de bia no beda so ne na paso afo odunso obi nso sabe ne nsa owo fie na obi a menware na onwia de bema be ware no de ne kwacha ne fie a no ho no ko wia de ko bokro no o ka se kwa bagya kwankyere ententan sankwam ye de ahoma sankwam ye tuam na wo wanim enu ti ne ye ka cho se no ma bebrewa empai bonko na kwankyere nko obobo mpai a babagya kwankyere ti no di for sama won't ya sorry wo so de kokobo mpai na mu kwankyere de nyame de ache no ba ne ho ye ka sa Asem Mpe we na pede entran ho tran to so na watimi se wankasa wo dadwena anasa wo trase a na ade akye a eno ma nam widiem ne de fa woni so no wo trentra wa wia wontimi na wo so koye business ayento agya na dwo ba bedan so a wo kan wani gusu enye yie eti wo kwaya na wo bai eya kwankyere prodi for somewhere ho e wo manhia ufi konongo enkran kokko na wo ba entwam emeduru sebe kejetia wo de sianragaja ansha na oforu krum wo se wo komanhia wo du ho taxi wo do duru ho no mo afre number na ye de betudwa no fre obi akura ketekete kwa de obekwa me ko ajaba family house oho no di for some ja kokko na so wo se wo ba bo modi ato handkerchief white na fabra emeje ono ne de no kyenanko sebe ya anum bi no ma bia moye odi for some na kwankyere no enya milk bra enya fa milo bra enya fa se bra misrawo eno so bobo afode entra ho amien fa so kwan ena na wakyenkyera sa buroche na wo pa akọ sa kwantuo bia wo pa akọ sa hinnie ena du so ade bu ekuta opa ye wo dia wani mpefe sa ade na media kodi baabi enu nti ba ma bitifie se be mpredwasa o maame abon hu kasa de na wura suku mu oba be man degree bia nu a wo mo oba degree bia nu o mo ye na nsuo ne animunyam ye yiwo ne munyam akwasa benkom twomeka maame no mamu wodwom maame no mamu digwa mesramu wona obato na hu ne ye oba dudu ta ma sesa ko ne mu edidi ma obidie adana maame sabe wankasa wabre oba hu sa na ne obai wanyina sesa ko hwe no ono so to ne botoma na asi o ga sa ekwa adana kwa mudwan ana onam wiase papa na no wo twam no ka che nkora na mo ton polythene bag ne se he akwa na wo ko no buro nya ya mantam no ya mantam no o ya dana ponche ne ya mantam no na oko no ahoma na ya mantam no ase what chen aboa na wate na wo ko na ahoma ne sanokon eti papa yi me se sunsumu no ya mantam na dana ponche ya beku no na wate na mu ahoma na twefo na mo hwe me kwa kotie na chi ontimi nkoda woto ase bibi ni wiase ti woto kwa mentra ho yeso fo mentra ho kwa sa o ma nya hwe kra no be se me de mo hwe awade nsa enya mpa bo kinkinkinga ko bo nsem kaba nya no nya no shede tu na mo nante awo abrabum ade aye kwansidie wa abrabum no ma bu enkoyi wa abrabum ukunu unye ne hwe woyire wonye ne hwe nansu de biara da ntokwa tisi edi muntamu asem ba ma bi si na sifie osi ya se wono kwa odi asem na eba enye kwa awade na enye ye da ba ma wutie me wankwa nkwaje akwankyere na wutie me ama menka se secret bi nkyerɛw de bia ye du ntamu asem nti de bia wura wasifie a asem papa kwa na ade kwa ufitin ya se ha da bentokwa sifie enye sa kwa nipa bi na eda abeda mu ntam obi ye de ring hye no sunsun bi abaje ring na hye eti wo de hye no nim say eda wo de hoho ahu da bi tumi na wo mu na kwa kodi baabi kodi for some kwaje akwankyere obabi wa bruchire wo twa ticket amanako ampa ifie japade kura ne Thomas akwasi je ko e babu afie ukoya
sebe wa esresrefo e wotire mu e na sebe ye ogigi sika na mo amaka no moye den mo nyina makoto amenem efie bi ho abo na nka ehu ye nyankopon o manipa ba ko na sol free sebe mpedasa abusuam na nso nko a wo de ye suma ma ko abroche gigi sika ma ko du abroche mamu a wasa ko esresrefo nto mo maka fie no o mbeye den anya kwa wote sa na wutie ne a entra on kase sebe me se sori waka nko ade sori waka ne ko odifo ye fa number no tuja waka nko sori waka ne ko je wakwa nkyere wo manhia ahemboboa no ejaba family house eho na adanse akese ne koso fa number no ne fro odifo Samuel na wone wo etwetwe nkomo na bra be hia no 101 be hia no na ohaw ne amane bia wo namu no wo wasam na meka no ohaw ne amane bia wo namu no bra na beje wo haw no amane no code no ye fa ntosoma na ho nto 0246 71 17 0246 71 17 0504 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 manhia ahemboboa no ejaba family house eho na jakoko na so ofoso na omrasamo eka daye bi hu asem last week ya ebetena ha ya ye kasa ya ekoye ababa wa bi bai manhia obai wo so daye no na ya to sabie toilet agune so na oso sada na ade cheye no na o university okowura class no owura class honum na obi aso no hene pie hunamoni we dwale akotna wonne wo mu na wo class honum da bia o na oso daye no Monday ne Tuesday no na okowura owura hon obi aso no hene ne ho bon kasa na ofre ne maame na omudi ne be pie manhia no owura cancel room honum no ofosu esewani ense okakire ya dia kwankire ma no na e kire ne niam onkonkoye okoye ne 3 days pe no sent ni nyina etu ayira jakoko na so sunsumu no kaye ya de ebegu abaye ne nim ase ontimi nkoni pamu biemu na so be pie manhia ahembobo ano no ohaw ne amane na da no so ni nyina no afiri hono last week ya sam na mesa kan abrantie bia ono so one ne nuanu mo ma pleve sasa 12 good years ni oba ho last week ya ba ha no brada si ya and oba ho no kuada last Friday wakwa akwaje wow 12 good years ni o matwa kwansa akwaje American visa o mama no 2 weeks obeko akwankyere dafom nyame koso je oton na yento ofosuo o maba manhia heboboa no aba be hye odifo Samu akwankyere ja no odi akwankyere gufom ama niam nyina ekoye na yesala ni eto de ye de num guase ato no so ti sa baba wa yedie de wa wale awie lady bia oba hono in the last 3 months they say onu so by last you say oba ye funu wanya bi okay wa wale 12 good years ni onu so awo no ema jakoko na so eti ba bibiala awo no eyikumase manhia ahemboboa no ejaba family house da bia me kase se wa na se wo manhia ahemboboa no wonko ba bia be hie jakoko no eye eda wachina so butu o haw ni amane bia wonamu no yale bi na atɔ so wo de akini ayaresa bia nyina ba bia de akɔho ntɔ ba manhia ahemboboa no na ye fa code no yenyi code no free yale onso ofoso ye wo bi wo hɔ no ma yale na abɛtɔ no so no esanse ye sunsum nti no sunsum ye wie no omo mpɛsɛ o ho bɛtɔ nti no no di for some say code da so oba obebie code na ma o wi a nsuo kra na abɛnom a obenya ahotɔ enti ba bibiala wo no bla manhia ahemboboa ahoye last stop ahoye last ofoso
ɛhɔ ne gya kokɔ no asɔ na efiri juada ɛkɔpɛ memenda bɛgye ofa ahodie na awurade pagya ne nsa wɔ ɔn sɛ ɛnyɛ asɔle deɛ wɔm ne sɛ ɛnyɛ asɔle ɛyɛ cancer nko a eti fa number no na frɛ na bla na bɛhyia odifo sam akwankyerɛgya na onyi wɔn so pa no ɔhaw no amane no emfiri wo so ɛyɛ abɛyɛ ho ɔfɛ paa ahoɔfɛ deɛ ka sɛ ahoɔfɛ na ɛwɔ hɔ no mu na nso ɛde na bɛma bi aba na ɔsew pɛ na ɔpene so a 3 days 4 days so frɛ na wɔmfa biem code bi da wablabɔ no so bla ne anyi saa code no efiri wo so okay so ho ɛyɛ 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 ayemeshia aheboboa no ejaba family house se ba bibiala wo free ba no na be ye de atudwe o fla ye be ma direction no na wa ba be hia odifo Samuel na waje wo so wa free o hawo wa mane wo su enumguase ade ato so obi spiritual marriage pa so da bia me kan ma me na wo se wo tia sorry dem kan so kan ani gu so a na spirit na ba na beda obedu menhia aheboboa no enne wanyan fa hodie enti entrase enkasa mananti abele bla menhia na be hye odi for Samuel na wonyi wo haw no ene wamane no emfiri so ya chia atiefo nyina ba bibiala obia hwe yefile ya kase ebubodi na Asem Mpe because eduru si ana amanfo de message na ba sa so de ye nche obia wa ohwe bia no ya chia wo ayo D4 Samuel Prayer Council Center ye no mo na twetwe nkomo no orofo wa man ye no nkoda da nyina no anu yie any last stop wa eye D4 Samuel ye commercial ye boboa no ejaba family house ho na D4 Samuel oye ne senchire akwankyerɛ utifie die na wo ye yenko na yenko code no enjimfiri wa brabo so na so etime ko ekɔ wanim firi se wiase asetani mu abrabo no bonsamo hanipa o bonsamo hanipa anu ye eyo D4 Samuel Prayer Council Center eno mo na twetwe nkomo no 0504 588454 0504 588454 and 0578 405519 0578 405519 ejaba family house and a jakoko no eso into the for oteho oye day de wo bar so anya trase eya asem Ghana o amanfo sisi amanfo obu amanfo anyoma wo mo eye no orofo eduru babia ya na mentini paase ma memo akwaba oba tampa bibia boko de ba cha boko ma mi firi hin na baaye mi firi offenso north konko offenso north ya wo konko okay na ye fra wo say ma me ye fra Matilda Donko ba cha ai o firi offenso ho no a konko na me firi ho anu watena mentena ho me ye sremni me firi binkurugu yoyo na mbedi pa wo ho no o firi he binkurugu yoyo wow kurum kwa dinu kwa ba wapa ubedi pa wo offenso pa cha ai de na du be pie mu ho no wasem kura ne se anwumere ma me masem ne se mbedi me pa no menya be ma bi na mene ne tenaye be ma ye friend say ye friend Donko na mene ne tenaye nti tenaye no ya be ma no so eyesremni sa pa cha ya sentini okay mene ne tenaye no nkwala mi no abayentam be mfie nnumnie yale bono yale ne sase wono klom no de bai be ma no firi han kasa o fla menasi menasi okay ho no fle nti yale no bono no obaye no oye nenim te kraklabi na mba fie na ye woyie bi wo nko na nkwala no fle me na me ba fie ya ntimi yanda na me fa no eni bobo ya ko oseko nti ye ko oseko no omuji yetu ho na ade asa ade chi omusi ye nko nkwalanza na ye ko nkwalanza e ho na me fle omubusu yamba ako ye fle no ofa kofi
na me de tu na enim say wo bla wo ba ye na ya anda ya baseko o ma ba gi etu ho na obi sa me say ma bo ne nua panyin ketu amane ye na me se da bi na ade asa me so me nim no number na osi yo be bwa na amane ye nto mo bwa na amane ye da nkwalansa no na otwumi ye no obi amba ho na omo yiye nto omo yiye ye ba afie no na Kofi Agye ne se o ba afie be chia wanchia me Kofi Agye ne hwan ne nua no okay wanchia me no obisa ne se na bla adenti no yale o mo obi ante na mbetia yesu wa ha ehwa na mebie ma no se bla Agye no kule ye wan onu ne kwa amanase no na obaja no oba ya wala no yale mesu adiasa bobo ya na yedo ko ye mennimu number na Kofi die me frɛ no wa na maneye osi wa amba ma beso onu ne nua na kasa na me si na me frɛ for Kofi no bɔ na maneye no osi me me nkopa ne cho na me kopa ne cho no de che me nti enya be bosu mi mienu ana yale ne sa baaye e baaye de na yete se abubu no da ho wontimi nswale na me so ma nkolo mo kwa frɛ no omo kwa frɛ na baaye kwa frɛ Agye no e baaye na Agye be hwɛ ye nti wo be hwɛ ye no si an o kwa akɔpɛ moto aba be fa no na me si yo na me so me ye bulo bi dwuma ama mbobo ya afa akɔdwom na me si me baba ho ho ye frɛ no jo no ko school na me si jo ja school no ko no papa so ba be fa o papa penyini akwado akata nti transi twan no be fa na me ba na me hu be bi o mo wa na me di ejire mbo dwom ha ton bulo na awia mbe furuka aba mbe hwana abe mo bia ba se an jo si mimbla na o papa Agye amba na abe mo bi so ewo ye honum ye ne di agolo ye frɛ ne ayi akuntabone na ne di mpa de yaw nti o ne ba honum no si juo o papa etese da ho majano no ko wususu fa no kwa na wonswa fa no kwa dagata no na me bana ka kire ne se mele bi ma me fa no ko ye nya amane nti ma me si me ntwan Agye mbra no se de bi fa na yanko no no afa no moto de papa na si so na onu ju ba se ko hono no mo be flame nti mo be flame na doctor fo ne se ne yale no mo ntimi yensa afa no ko nkwalanza na me frɛ for Kofi ne se na asaba o nti mo si yenfa no ko nkwalanza o si de bi me ma o mo fa no mbra monpon na ho na ebe no kuro na nka kire doctor ni no no chiro pipa o furo ma ye na ye de ko monpon nti ye de ko monpon no o mo gi eto ho be na o twimiensa ehwa ne de ne nuamba no miensa nyina be hwe no no mama me 3 million o wankwala mpenyumfo ho ana mienu so baaye o mo so mama 2 million na megika ho ne ye mo yiye na mka kire ofo Kofi no phone so se ne aduru no se ne nan mo no wontimi ngina so wontimi nante nti o mo mama fa me bra amena ase ho na papa ne se da no klom ho de wo na je se ka o de ni Kofi ka me de ni ko no klom papa ne se lai onko na Kofi ofo Kofi ne gi phone no no kasa ya o se no klom pa de wo onko na Kofi ne se me de me san fa no ko bibi ayeti no na me se na me de ne baaye nti oti apo wie kakala no no ka kire me se me di ne nua Agye chi a mbe ma na wo kwantemfi na o de yale ne bate se di enkula bo se na mbe bo a me de me mbo na mfa nko okay anuti se odi ne nua Agye ye chi a wanhwe yi a obeka kwantemfi na chese abusua no hwe de enkomo no ekro no a na omo ye ayi ne totwene omo hyeda emfa no ho papa aboa tatia betwa so na mabaso sa na akoto krama so sipata so a nyono na fro ye nipa ne pagya no adwumakuo bi atawroma ene nya bi ede besem ye ko computer so adwedie emrasisia clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no
sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mine bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na say visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wa ko Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyimedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano what she during sun. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml core. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into washo na way from the bottle. Ana yi sashe core na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very mensio. Nomno nyansem. Enton ma obi a wonye mfie dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Onyankopon ma asum Kamunyina sene Awurade asem kan ewo Malakai nwoma 89 ne yimunum kosi ensia no ose mesuma odifo Elia mabremo ansa na Awurade dakese a ehu no aba ne senti na nyamesomafo Yaw oda asumdwe tontomsom ano eton safre kumaseman asanteman yenhia ewo out of bondage walk ase edano eye memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante efri Abrepo junction akowie ewo Kumasi Cultural Center. Afenso, every October 3rd, ekosi October 8th, 2024. Shianyamesuma for Yaw, ewo Kumasi Cultural Center. Abra oye counseling, wakwensi akechre, yaria abubo, wawari ache. Anase ohalbia uwomno, fawaniche Kumasi Cultural Center. Freya ewo 027-712-6308. Out of bondage walk, ya jen kwanaba. Okay. Ya kwa kwa yanim we ya Sompa Asem Mpe Nipa no ma me enti se ekosi sei sono ndi yale ne ba na yakwasa ne yale aba eba na yakwasa ne yale aba flasai afinie minister ka baby na me koye na yale na aba akola na de na akomompon na ofle wo mu ndi ofle ne so wanom o mu ba honom no mo si yemfa no kwaji no mo beza akwala ne se o ma me ko no o ja ne san na akwala ne se sika bie ni no na me fle papa bi e fle no bolo ana o ma akwala ne sika ndi sika na akwala ne so obolo asende no o mo be sika ne ntimi mfa no kwaji no fle me phone so e kirem na me se o mo se ntimi mfa no kwaji dia mo so wa mo o mo mfa no na onu no mo ye de mo nko no krom ho na esi papa ne se de bi won ko no kulo nti akwala ne nsa mfa ne mbla na ekulo mo ho no mfa ne betu ho nti akwala ne fle e kasa e hwande ayeme ya minister yie no mentumi an ya wie na me ja ho baaye nti me ja ho baaye na me se o maye nko o so wonko me se na eduru no se ka bie ni ho ma ble nti me mananda ho ye kofa bobo ya bo so won fro na me ja no da ho nti aye o mo chiro duro bi man ye na ye to settlement ye to ene na e ma no na nanu ya lene sa ye kasi kakala
na esa akoto dro no ma no eba ne sa na busuafo no mfie no dabi omon ba bi omon ta dro ma no dabi no ma jana boso mon ta bi eti o yare ye nyina no wa boka besei kana dia mentimi nsese mfie num ne menchake mfie num ne esase 2019 mentimi nchake wona ne wo ye ya wo miye no wo ye ho ade pa johan intio afedie yale ne ye kase kakla no ti apo ye to settlement ne ma no na ti apo kakla nanu ya na otwimiye no ni nanu ko siala no meme nanu no fle me bano so wombla omo na etwere examsi na akola me ka kire nse akola ne yale so wombla mbe ye dai o so ka asam na akire no na ye ma akola na baaye nti akola na baaye ono ne di nkomo na o si uju ni wosoro misro ne eduru wo hu se mini obia obi tie onan so a enkambi sa pa ni pa kolocho ahwana akola ne tie so na me se enya hweju o basa yenti no papa etu fo sa wa wo hu se ye kire nibi ye nim so nibi nti fa ne sa na ono ne nua panyin o sa fa no koye avedi ye koda na yale ne mo aye din ade chia anopa na masoma me baketua ye fle ne tone so nko fle papa agye mbela so mbe ha ade akola no ko o de baskel wo mbaye na me sa hu ndaga ti ni bi o timoto so ye fie no so kwam na me fle akola no se me sele na okọ onfa Mr. agye mbele me no mbe ha ade na mpala daga ti ni fa sa tam na yade ni mo ye den na mo ye den Mr. agye ne be wuram ehweye o so ndie na ninye o hu okofle man bi wo ohonom ye fle no kwa mbedu okoye wo mba na me fa phone fle ofakofi ne se ni adri ni o ofakofi so owo asole dem me manu pon asole yansa na me si yo na me fle ne ba mpenyefo ne ba ko ye fle ne ma me ko edu me fle no no so wo asole dem je so mo pon asole na me si hu na ma me bi wo honom ofre your side na me ma wo mo ko fle no na obe ka me hu na ye tifio nti echeye afedie akoma na oyo ha me hu se na mbesi aye na ma me ne se me de me nya botre bibia ye nyame asem na me si yo nti ma me ne hu se oje me na ma me ne sensuo edema papa no toho nti o toho na me taje ne ba ye na me so wa dem no wula dem o se na se me black le wu ansa no fle me na me se me flow no so ba ye no won wu ye o ba ye no hu me usu ko flow bi abehwe na ye den na wo wansa na me flow na o fle kofi no 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 kasa ye na me so fle kofi no na kofi ne se ma bo agye amane ye na me se agye ne wa ha o wa ha no si yo aye kakla Mr. agye ne se ai me nko pe bobo ya emfa no ntum enko omokrom ho fa nko tum agye e hon de me bufu ye na me se ni adri de ma ble hwi ni me hu minye sika enye de empe bobo ya na mfa no nkomo krom ho nti oda ho wo agye oni baabi akọ mizumi ni baabi akọ ye nyana na ebetena afọ no na me ne kasa ye na agye ne yire ka kire me se bibia ne amenya botre me ngwaji bulo busia embe fa no nko na me se ante ono a ni nwia wuo no wantumi amfa na nkọhye mo kire wo mbom na ese okwaji busia na de ne ko ampa na me ba no penyene no ni amede ne be wale ye no ye fere no lola no fere me nche na sa amene na nipa ye ma wo fie ho no lola nsi na on se en ram papa tu ye fo wanka so obi tie ye nan so a ye de ye mpa no cho na me se o se o de kokwaje na me se ndi sa dia kwa mba ko ho ka chense me sro mo se na etu mi o mo ma me sika na me fa no nko na akola no ko ye no mo ma na 10 million o ba ye no o ko fle bobo ya wura na bobo ya wula ni so beji ne 3 million ani shinap ani akoko ani o mo kase no na me se mate nto o mo ji sa no no mo fafuno no o mo ko duru seko na kofi no susu afa ka abehia ho so o mo yi mu no ma o mo no mo yi eye akola ne so odi echile aje ni kofi ne se akola ne nsa na chi akola be ya me ba penyini lola akola ne nsa na chi
na akola ne sai na chibaye oni nipa na omoja no kwan na mse rola no waye mfumso ka so ko hu bibia omodo papa be hyem oso papa mo na eze won sa ambla na mse ade chinye na omode nsa e baaye se meku no ewu na ye jinsa no nti ye giye ade chinjuala brana na ye ko ho no mo kwachia wo mo ye chi o mo wie ye no na omodo tu menim se ai ye no mo ndi na awchida na omo ye ye progo na msi yo na ye no mbe ye no omo gimu busia 200 million na ade ye no na mse mate na ye kra omo ede ba fie ye kra omo se ye ba fie no maami na odi menim ye kwachia ye no vlo mo kro mo ho ana omo de 2 million ma no se menji makwa ho abosaka no na misa akwada omo asi ya ba fie no na omo frɛ me ba penyene ne 2 na enim se ai busia na omo so omo gi aye no me de wo 100 omo so de wo 100 me kasi akola no boa na me frɛ ofokofie no no si ai saa na omo ye no ntimi mpe 100 mbela na me si o yale ya che me hu nyina sika pie ni me hu ntimi ni sika pia me de beba no si o na me ka kire papa penyemu bi wo ho no si me de me nkwa sele na phone so asem de abeyete se bu phone me nkwa sele na me man papa no ene ye klom ne ba ko ene me balola no kwa sele ye omo kwa sele ye omo se me mfa 50 mbla nto omo kwa sele ye no na ofokofi no ka kire omo se me ma ya ade emma ne nye omo fe kula na papa no wu me menna na me de na kata dem na mada ama ade chinkosiala no me de fono ne ma omo nti akola ne be kan ye ma njindi na me frɛ ofokofi no na no kosiala no se ya na mate na ma njindi no si ya ye no kule one ka kire omo na omo di ko no police fo gina omo se funu no bon apro no si ni pa klo we klasi oni ne yele nti woni da klo do ye na police fo no se funu no bon nti omo boka omo sa ko du mo chen no omo asa boka kama cheleman ne se kama nye sremni ya ko be ma ye chimetum na me se ofa kofi ma ya ade ka se mo ma omo be chimetum na obi ambe hu se funu no o se mo cheleman ne se sei funu na apro na ya mpasa apro empro ye funu no pro ye me kasi apro a me boa kro bia nda no ho me boa na pampers kro bia nda no ho mfie nu me nyina me boa na pampers kro bia nda no ho afa die menene anomba baaye saa na ye kasa ye kado mu ye nyina omu de kasi abebo na omu chiche omu envelope saa ye na msi a ndi ye mo mpem ya ase no no mentime ho ase mo si ye bo na omu de udin ba card ne so omu de baaye ene memba no omu de baaye se me ye kunani ene memba ne nyina omu de baaye na mentime ho ase ya fono apro a me de kwa ma wo mo si nya me ye nim no kure nie kosiala no pa na owu ye omu si me menna na owu ye na me kata no so na meti ho me de abaha no na time a yade ne mu ye den no ukofre ni nua no wo bae o bae be hweye na osu wonde wo hunsu o kokwa ambedu ho oba ere na ye dabai kosiara na pa ene wontimi anka bia ma wo se kosiara no pa no kra ne bra no okohwe no ene ntina mentime ho ase ya me de abahai so omuzu na isado funu no ko mo kire tise so mba ya yie ne dabai 27 fi ya no mbe yi no na wanya sika ni bia ma wo mu nanu na papa bi so obedum me 30 million me kan o mo se me wanu wo ho me kan we ko we ho me kan we ko we ho na me hu ase tie so mo mpɛ so obeba yie na se ana o mabo wa mane sa so mu hia o dane de abusi ampenyine ne se ma anye suka ne nyina me no mo ntimi ye yie no na me force ye so obi ndum me na ne pakuro so obenya 30 no so a me kan we si kwa ha na ne titru amedi aba ne so mo si funu na apro ko mbe chimi yetum no na kampe so obi akọ hu funu no se fish kula apro na ye de chef fridge mo kula o yi o tumi hu si apro tie se no omo ka asa apro nto mo nwini wana omo didi watem so mo si apro no se nti no mo pese mbe ba ye na ase ama me card na menim awana menya me hu ti ase a na chese
poster ndo om de abobo ho ena card ya odebe ma wadofo no omo ama obi da bi ba omo achiche afina me hu ani no aya se busu apani a check card ni nyina wa ma oba kunani no da bi me na aje no kula na eti ho na edukase no bebo ho na ode na de achiche wachiche awie ayasem kasio na osu firi hefa me kulom binkuru yo ena ukuru no su firi he amenase aya so no ya santini na me sumi yesremni ayasem ye hu asem nani anso so no duru babia ayasem o deneje sanka Ozo ma tumbi wa brabo ma ya mensembi abrabo ya na nsembi asefem sebeta fracho Ewurade asem di se wu ni ansie wi ya opon ba so kora wo mfaso o chen wagem o totono awe a enye oho a enye ye si ye bia asi ye pe na chikata ne kama ne yiri ne ne manie kama na wanya ne ba bi ko ne wa chire de atu ye hofo ekoba se wu onya ba na yire nka ho na ase nka ho na we nka ho ya na ekosi hwan na sebe tafracho mami wonim ho anka ne sira pro sigana da ebi da he papa na yare envienum waboka man dua bi ndie dan ya ne ho adrai nyame adom na abusiafo bi wo a na jimi ba ko e wa kamfo mu a menhye da mpe miame ya kani a bichire eyese omunyum bi omoto me yale dawe mu mfa me nyehwe adamewuo modeni amale breme nipa wawuo de wodeni amale yeden jajimi we no na me mbe no yenye bosianya yi akamfo pechens yenye bosiansa na yade akamemu na wote akamemu a wode ye wo visa wie na wo niema nyina nya wuradi upetu ende mi na atwa ticket ene ne odi bedie akọ a omunim se wokọ a anke besi uye ye bu bese ne opa de adi akọ nkotobo ye nya na boro nanso wunya busuani mu omo a wanhwe ye wotam beso apa ho am ya ready to amantimi ntukwan nanso me yenkanje oze wawu na we ade abusu apanyin nkwan beso ye gina akọpa bosia so de beye uye anka mu domu nua na unua ni mpo ya fro so yare osime ya asore chire mapon Christosum tantan be no Christosum tantan be no Christopher ya wo Ghana ne sabi ye bibifo nyamesom no aye nkurase nyamesom a me hunu so obi azo e Christo dey understand na me bo ye afu no bi vize ye ntesom no ase esom ne yente ase wasi nyamesom nyina agya de ayi na di kan Yesu bo ne ma me yelu pe wasi do awradu nyankopon wo nko anasom no na do wo yonko se wo ho eno ni Christosum eti senka do yonko se wo na e Christosum dia ka oti aso dem a otezi ase ubra yale no gebe hunu a honkeka wa aso dem upike bible bu upike dia na ase we aso panyi meba se ase bra ho mfa no ne ehunu Christosum na firi ho dida no Christo ye mfa to wo wasesa mo po nipa o ye papa Damascus kwa so na kwa mukafo ato ahye o papa bi so abu na mamoja pram na papa yi da ho osofu panyini betwam enam so opentem akoya asori ndi wanhwe papa yi papa na dofo ni kromfo betwam na emomoman a omta won no duru ho no won na fa papa etena na ponko so ede na ntade nsa kiraye epepa na kurum ede na petesh din sa na ngo kekan mu ekopa baabi ma ne da esa papa na yade di skejaye mususu se o munyina no hwan na ye dofo na hwan na nim Kristo ebi na asie ebi na ato mami na ndiga busia ba ya na matena so ba wa ya de mo wanti matena ba pezi ete so ya le kura nyene odi wako peska minu anya bia enka hwe ye kura bi yenya ye ne nkura na chikura ewie na bibi beda so a ye de agam kwa de ahwe nkura bibi amaso ye nyina ye nimu a ya ye ne kama sabi munu ya na wu no wanti mi nyira amehya busia nim bi odi se mu nya ne mpo a obetuna na mo ato aso bi engrade se na da bia mo ya na ye de asante abebata ho a eno ye de ade a abusia mu die na ntimu mungu awu ayezo wadi atani azidi wa mebi aye no mbende wa mebia modie na mogoye no ya ma munye ye sa efunu zozo obi a wawu zozo asa ya bi aye de ade ne be hefom so apro won pro yo mu mbende anambe da ndem na da mada ho enye ye mo ye de ato na agoto na kore na ade wura fom ozo nu 2 days pro na no be pro it is wa pro yo am pro ma mi ndi oda funu erefe nipa be no obi awu no oda dem no oda no no se be dia me kra ni age se mi kuna udimi kipu am na pransa na mafra busuafo se mefango ti ade bi wa ye mfanko adwindwini mu se ye kura protest ya atwinya nsanim
na yenya na emfasum die mra omu die da sira ni die kwa so omu mfa we so me yedi me ka asante ho omu mfa we me ya bodina kenka me ka asante ho sa anyi yimu na ya ye mode munyai no ye da gatini no ye frafrani no ye da gomani no empeda bia ye wura bom kokoka kire mo anso so da ye de gu ye ho ani mu ase nti nipa nya asante a no obeso kakasa bia kire firi se esuban tantan ba ko mienu se ya mo hwera mfa ne card man nche no wadofo bi o ma beboa no o ma anya da no bo wapata o ma yiye ne nche wa fasi wo no megu o mungu na adofo wa gura so muni mfa ansa abode emro jene no ba mpa ba bi mfa no munya sa asu na ya na o mo ye ntantantan sa ye gusu ye de ni di agira ahwe eya me yase wa anya sika ni bi anko unya bi ko yanke agira platform we so de border huro ma se ma me aso ma sini kuna wo mesra mo amodo ni nyina mo nkobo ne nsa da no mudu mo mfa nchia no na nko mu nya de abachia wa de abontoma no o mpo mo nsan ya na busu ya bitimi ya ne matantanta ya yenye papa wu ne wu akamfo pesa de no mesi tiase pa na nipa do ye pa na papa wu ye ase nipa mfra busuam edan ba ko pekure wu abusia fie kura abusia ni baage wan group ase won de oba wiase abraboni nani so wan wurum aba pana tiase ya oba busia fie ase ni dan ni no owu ye ne ye baage ubusa odino mo ho a won tiase ase omsi abrabo kwa so mo de ya nro abrabo a mo mbize o mo bobie beye odino ho a won tiase ma bu ntoyem na twetro ho wure me de me no okura ngefunu mu mame amomfa mfunu na minim ne ye wa agire ndia ano ma pam ba bia tra o mo aneda no ukunu no anim akoma msa wo do no wadua bibi wo da ye pa bi obeso o mo mfo mfunu na zo mbe no awie so mbe chiu se aduru sikasem ye be wi ate kakra ma za de he o ma na ndi no ma start man so za no ngawe efe ya mi enfansi na wo mu okay wo ba pa unu kunu mu ajapade bi asasi so no kule so ye wan ayo papa asasi ayo foto men nine onu agye ne timienu so na yeso ye timienu so na ye japade no de ne wo so cashew ne wo so cashew ayo papa asasi ayo papa de enya mikono ne de no kule ye wan na papa no tiase papa na ewu me be wale na ansa na papa ne be wu enam papa no so kro ampo na me do wale papa ne ba no ti mo kashu ne wo so mo na motemo ade eno so ye nkomo foforo ayi kura ne mpeso beba bi ebi asase na kwa akodi ni so ya asem foforo na enso so no omuntimi sisi maame kedi ani bedi akiri pa ye call Dank Natural Health Care Complex opachi number 2 woni City Life Hybrid School no na bo ho pe orofo Dank ba yimfie du nani nanim wase da biada omanfo dodo no a wokosa wo ho yade no se ho ya hotofie efiri se wokọ Dank ho a yade no otu ase wo nura odi tu yade ase bibiduru so na Dank edi tu yade ase orofo yenko Dank ho yenko tu yade ase nyojo yade stroke ana enam sa yade biada yemfa nkoda Dank na otu ase emfa emma 0244017556 0244017556 yenko Dank aso ye wo pachi number 2 ni yenko tu yade na ase Apostle Dr. Amegashi papa we was in no ho was a Herbal ni nyina e won ho every say ofiri anwonoma mu e ba no na ode nwoma ennam empo ne nkoda abrem ye wo no wamoa ne nsa ye ba mu na haban ehim we kire say Herbal no o Apostle Dr. Amegashi ho yare bibire bia ba de firi trinwa no kosu na ase no Apostle Dr. Amegashi sibra no tu ase emfa ema me mo yade bia wo say yade na ama woda from one fabra bedano na wotu ase emfa ema kuma say o makro old police station no ho na wo macro old police station no ho na wo akra be hu no takrade obehu no saa na oko techima hanswa eno so obehu no ewo ho 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi eye golden dior na golden dior ono na de from ne wash abadwa so
na saa family wash we no eboa mama nko a mema nka ho nembom emema timi koto de ma won pranfo to ma won yire nom efiri se aduane no ehwam na obi esu a otimi se odi a edi eno nti no yekọ na yekọ family wash bi anopa odi gu nsuo mu a odi ahohoro dan ho ma na hu de me pesa me kire no anwumere so fa bi ahohoro ho e wo be hwam golden deal family wash odi aba no ama ema no aye masima anya asam keto akora bibia na wo hu bia no se no tehwe e golden deal na ema no e de esisi omo aloe vera no e de na ye kama yasmin no e ye kama mint and lemon no so ye kama pa orofo asukufo nyinada e betwe su family wash bi entitobi nefa ma oba enkozuku na ontimi emfa ensiesie ne ho obesi mapa azigblibo sonkalu kagoka eye togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka eye togbe ahaban keke dahome beni ena ofiri ba kuruma na wo ba ha che isanse omanfo how omama nyom kodada omode kodan no a oboa wo mbaba pa waboa mamanfo pi abrabo konkan enti ono akura so ye baifo enu nti no se ukotogbe ahaban keke ho a na o how amanne nyina da fa nyina kokoda no na ontu ase emfa ema ofiri se oso baba abura wabusuanim baifo bi a waso mu no won ne bedi nkomo din kom se wantie dia ono no ewu bi kan anadwo ye yada no no ye adwuma e togbe ahaban keke eno ti no se o peso ko togbe ahaban keke wa o fo afijase ka na o su besi obomfa hospital junction o fo afijase ka o su besi obomfa hospital junction di togbe ahaban keke ma no na nyoma nkonkan 0244 484747 0244484747 togbe se on sabonku no no watwa e wo WhatsApp no na ade hawo no why no voice note now de ascend no o ma me din twro o papa din twro kura ufiri so ne abusu afiri mu na watwro na nyoma konkan pa togbe ahaban keke azigblebo sunkalu kagoka orofo ye ko ne akwa loss ho na ode eba mese bia badwa so onya asem keto kwa sa no de loss local mese na badwa so orofo duwe man capsules duwe man bitters no so edi himpa na duwe man bitters no amafo sesia so mu no enya asem keto medical ka kire se untumi hunu gere emfa mo ahoho se omo ba yi nto mo ngere no ade de nsa ye no odi so ya enye ye ye maame ye se no eden anu a obenya duwe man bitters na omo twitwa bi bobobi eno ntina eba wani sa na otubotomu a obeyi kase pa na de abonso ano na nyoma konkan orofo yenkope duwe man bitters ni bi ba bi eton sa tu sayina da obenya bi ato ewo 0242133577 0242133577 duwe man bitters ozi twa bi ni gina wona so burukutu ya ba manso yenkope burukutu ni bi akakado na yimu matin kombo enkane na akakado ni esisi so na ye de afra bod bonfra haba na ye de asa se de burukutu no onum ko yemu a na akoye nyoma kama uja nan ya na yemu adaho kama pa orofo burukutu no eboa pa wo Food and Drug Authority for agiatum sa na oba pemfo ntimi no burukutu onimfie du nwotwe mfo asem enso enkoso orofo burukutu no betimi aboa pa 0244 620294 0244620294 burukutu ebeboa pa orofo bia no ye club bia no enoane club bia enoane club bia no eba Ghana ha no ache na sadia Ghana fo agia club bia na tumu no enya asem keto akora abadi nto ne aponto ni nyinada eye club bia ena mekanfo nam de ama eno tie nko bubo club bia ni bi unya bisi u table no so a na ene unya de ho ate atesu a ebeboa pa ubetimi ate aduane ne bi di eya hoden be no club ye ne betimi ma sa hoden sa appetite no yenkope club ye ne bi ebeboa ye pa oba penfo fo asem nkoso oni fie du wotwe a club ye no untumi enum bi omna samwa no for sure o chi golden de yo no toffee ana golden dio toffee e ma di sisi wo mo ho golden dio debi omede yo muti mentia senti na mama buja yeze bia me kan want mani nsan e ma di sisi omo ayo omede gu nsum no omede adware okay yo
Yankopon hen. Oh, you okay? Oh, me okay so my jamende. Ye pon wan wachi. Am de gunsuom. Na so manu. Okay. Na omo de omo bogum. Omo bogu omo. Omo bogum. Golden Dion. Bogu under canoe. Asem Mpe Nipa ye de anso ko ka. De kai den. Ofoso bema ya si enka the cruncher down for name me say down for go. No ma be cause no e be say asante. Se enko sebe traps no na mo ba bi na hu na ne ho fa. Na office on fa ni nsi ba bia. Yenya ma obi anante ne ba bi wate. Yen tran fidie so nyenyi mu. Ye ba fidie so na ye tran ye redu ye ba mfansi ye tran redu so kasa ye no. Sano mo ya koso asante ko wari we ya e problem obi ju ba wala asante e problem ba dodo na e fan ya ku fira asante o no ma bi mo dishi ewu ofosu esa baba sha se nya den se wiye o awiye na na sai awiye ya reka wiye hu nti se sabe odishi bi ko fa oba no yare a no oba ne tra no ho ehwe ne do the certain things bia ana wo do ba bia sa oba na ye bona baso no matter what say wo free yare da ho yare da wan kasa no do obahwe wo no ene ma yare da ho ya anasa enya yawo se situation pa obekom ye bona pampers ye yin to se be pedro bia pampers bo be yikura no se be pedro nipa bi wo yare na ho ya homte obi wa busua bi ntimi entra ho abusha bintimi ntra ho bebre eja o made hye ho eduane de bia na edu de adade a o sikani asabe o yara ma na yire dina ko ma na busuafo da sabranti ese sika ho a kana busuafo be fa ne ko e ma maami hu ano ba mo hu se nkoye nti ne yire no ne kru no kwa ka bibi kire no o se besia kwa kope o fo so yara da na ye wu na afi na kope besia nipa na kopa bisa ka so obenya bia ma so nya bi ma akwai abrante na fa so wu na homte abuhwanem so munya hui minim de so mutie ye de a ye de ye ni o matam na emom no ye ka asem na acho asante asem atenso me asante fo de ye ka asante asem acho omunhwe no ma bi na drum bi asante gidie no ya na se nipa wu na onwu yi e wo kwan bi so na wakwa sama twentwen modeshian ohun ababa we wakofa no se wo free trap be ya na busua wo fie no ya na omunya boche wo no ma bi ho because modeshian wo pie no busua pe no nka ho busuafo mo nka ho wakofa ba wona obaya wo mienu yesa de ka se cashew ni ade eyo papa de ani ade ka asase ni e wo no nya no na free cashew obene ne yire ani kunu ene ne ma ana adua cashew se no nti na bia so mo pa mo obaya free ho a o mo kan kra mi ntie na so kwa bi so no sabi owo mu bi moton a ono so wo mu bi afo so be ma eno ma o ya koso ya na nya me esom no ye ntia ase o ene fru ne bon ene de di mami be ma se boda na chi eti be me ye kwa be na mami be fa so pa se o hwa ma ni kunu awu adadem not no no betimi bo abetimi bo ofo so do maybe na sesebe o ma mi nwan ya dwane a wudi no se bo don sesi ni abon nsa jana kwa horo nsa ana wo ma mi nso a wo ma mi me ka mi nwan di nachi kwasi uso asa bebi obi anyame mfa na krensi satan na me no kofi dwuma nkwa na ne wo ai friends ai kumasi fm ye wi ani asa kobo adehye fm anadwo bre be oba hote no me aka aka makasa se ye program se ya no frame bro mo no ebacho unua fia moja na efi ne ho basa waye mre me mo set so make say me program do me so me be kasa na me nya akọ na me chia me hu sei na me tie go fi djuma nkwa na hu no won hu se masesa eti me ya me bo kasa no so kakra bi pe na otoma ni pa foforo na me kọ na nchen na me de na maso kọ na me ka je se me nwa ba ma sisi na me ja djuma no na me fa ka straight to go for noche and your friend say yes asabe unwa ya ni afre wa so according to the obey kan wa so wa wunso
na so obey mo be fa ne kɔ ne batra kam wɔde na kodu baabi am sakora ne nsan ka mo ne akora nya ne tu anamom ne nti na wɔnsan na kenten ne yanwunu no me kɔnwunu bi ne yɛ kɔtɔn na yeyi mafrim akwan bi so yɛ hyɛ wɔm yɛ de card na yɛ yi na mo ka bibi sɛ nipa owu a ane wɔte ase no sika yɛ kɔgye no wonim ɛyɛ business wo so yɛ reda na kɔpa bi sɛ yɛ wunta nya bi ɛwɔ kwan bi so ne mo wu dia because ɛde yɛ bɛyɛ yi amanfo ba bɛbɔ nsa nti sɛ sika no sɛ obi wu ne yɛ kɔgye sika firi baabi a even bank kura no yɛ ma obi ntam ebu a yɛ bi a bɛkɔ no nsanbɔ de na yi so pa no bank fo na na bɛtena sika no ma gye o ma de no ma de kɔ nti ayɛ de so obi wu a opɛ bɛsia wo nya bi maami onkuta onkura asante kura de ta yɛ saade no so obi wu na ne makura susua na yɛ hwɛ na kura no oni bia yɛ de omo hyɛ yɛm yɛ nyina yɛ nkɔpɛ besia yɛ de yɛ wia fine yɛ nya sika na yɛ de kɔpɛ besia no yɛ nya de ato ba bi ate de ama omo oba mpacho okuru yare ne bi kura mo bɔ besia bi ɛka bi hɔ wɔsi an ɛna jiwe fa kɔte so ebi yɛ nya ne nyina sana asante yɛ yi ne mo yɛ nhye nipa chinchin ewom sɛ de mo ka ne wom kurani nkɔpɛ kakra me nso pɛ kɔka ba yɛ nhwe kurani no the situation wom answer enu nti wanya bi ama enu ya na aka de se card ye de ye no sebi ye ma no besi ne mo ye card mo acheche mo de kurani nya bi enti sebi mpredwasa wo fie wura peso otu wa udi pa no cross wo yewura wo fie wura wo peso otu fie wa udi pa no cross wo yewura aduane na nya de be ma maami ayi ne se wo kom na wo tie maami asem se te saa Oforisuo be ma tia sam ne o tiefo nteni e se te saa de a na maami nkrobom no se besi ne kurani ye man card kopesika bia se wanya bia amade a ene nsia no ntimi nya yie enti mumfo mani nto nkura kaka me de bia me kasa asemi asante wo kasa bia ya nsesa ne anhwe ne se ntimi nsesa no kura ne ya nsesa no ma bi ye ne anwisu sabe ye man e wo no ma bi ho a ye se be ma ba de sabe wonko no baba de omra eno na ha ye no na ofa babi koye ye dia na ne so anu ma twa densin kan we me ofa yi na ne bani o we me say o me ofa suma si na ne bani o eno ne ye kan say de wo kire sa na say wo ye somebody o ne mo men koye dia hey akora nyini wo sifie na onka wo sifie e ye wrong ni nya ye moja na se timi ko ni ye nyamba sabe o ni e ko children's home akora wo se be no na wo no wuni ni baabi a na wutimi kote no ti asem we pa wutimi kote no e de ne ye oba abrewa wo suma akora no hwe no wutimi sanya oba na so nya father love ma ai children love bi e ma akora no e hwe ne dia adenti na ofa ba de ananwa ba ma ba de ye nya sa odo no e fa hwe won dubere na dan bi ho a sebe papa ne tiase no otimu sebe mpredwasa owu ya pe ni akabo ya jeda no ni apam mema no bema ne manasi abonten nze se de bia no jali amanfo ka jeje warose no sa asem no oye no scientific law no ama sisi enne ama mema aka no ma bi kaka me nkasa sante ye nyina me papa fi ente sa me papa sebe ente sa ye kwa me tia sesi me du be poso sesi ana me se meda metimada me kra no ye kan jam se na fe na me ko bu sasafoa e ba msafoa but wo be ko fie bi mi no bo hu se na be ma ba gina ade asa no gina sa obi no ka bibia na so ye da papa be pakika bi ase wo dia e na ne ye so no so enye sese de o mu kan nyina no baby akokọ bata o gina na ne magina ye se mami ye yi ni mu a one ne ma na eko ya pam ne ma na efe ya mami ke se te sa sente se ebi mutaye yensesa wono ma bi hu asante sebe ma na omo nam wono yemfa trouble omaja omade bana nkasa wono emema ye aduane ye pe enti se odi hye bi ko hu bibi sa na se wo pe na ofa na odi bafia entempa na wo mpre so a entempa na tietietia wo be ma no nso se sebe wo so ko fa trouble bi na wo mpre so entempa na eni gya no enkoka nhwe na kofa samaba edwa ra obeta video so na wo ye dai wo be ye ntitimu nanso no ma bi ho wa anya ntitimu so enkoyie chese ba mi Ofirisu he gugugu hwan yo se de nya kwa ketwa eti oni wo bia nanso edurumre bia
sebi prejudice do na mabonte ye fa ne ba fie ni ye ni ye a oka ho e mo be ye mfa so de ma busua ukọ fie bi mu a nipa e wo fie ho no ye kase ye kirepu se mo akase a enka nipa so me se ye boni de wo fie wo nanso be kom na odeyefo ade e wo fie wa ye nya no ncha nipa na ede e bon ho mo de pa so fa na nya hwe ye pesa de no toto eta busua ni tie ni ese wo so mo pese oba wo ye ni bidia o mo fa mo ni nto nkwara no no mo fa maami nje ne ye maami wa fom kura na ye no se bi kwa wa fom anase onye soro bofu nipa na fom wakasa kasa bi atia mo na bibi sakura na se de mu ye se esese mo bona koma na mo bona koma wo ko mo ma ni 2 million e de se na koma bonde asante sa no ma ne ya de se fa sa kwa na so yenye na maami sabe sama no so wa te ba bia asante gidie no sama ni ja ba bia no no so de ne ra cheche danse ya be se bia kasho yi e na nyame ampata obi be kase kasho nu nti na mo ye ne sa aye no da ko pe yenye ye 1 year yenye ye 2 years ye kwasie ni ba ye tetrase ye hwete sam asamasa unwunwa na se otana obedum akasa no munya se furu na bon na wan da bi tina meka so furu apeso tu a wudi pan ko so opeso ye nwura we ade o mo keken na furu na bon na de we afra wo bai o so wa so wo bai eto fo so me de masem ba wie no ye ba sa busuan no ye pa mo chew se football edum bi na se mo ba na se nkwe na penalty ba na ye cheto ha ye so bebo a wo hwe na hwe na ufisi oni de we kwan fa so bo penalty a wo kwa chire no ho ana de meka no abo shot e be sha na ahye anhye na keeper ne chana ne se mabu na asem na se mko eti e be better se papa yi mami so mo pese oye yiye ni bia Oforisuo o mo hwe no mo ne nchase nya ntoto ye oni sika mami ni sika okobo besia kura ne se kwaye ka mo na mbesa twa because of nkola no enti abusua no mo nyina mo nko pesika ne sabe mpreduasa mo fa nkola yi ni maami nche de because anye bia no mo te hye no ahwe no Oforisuo ya reda ho wonni obi a wo ya reda na nu obi a wo rewa ya no ntina ye no ma ya maami awuyi sabe mpreduasa wo oba bia na oba bi wo akọ ma respect no because ne so da ho pa na nya wo maami Oforisuo eden timi de bia me mpa bo pa ne se me maame abresa wa wawu agya me rade nyankopon be wo mi se me maame no ka me maame mienu ba ko friend sen kai London na ba ko dwa so ena kumawu so du ahan dwa so han enti na kwese oba bi o me o makwa mu bia no ni makwa mu o ye madamfo se bia o ye me fan se me maame pepti penso ya wo pema sem de se me nwa ba maame sarakoba ni ade me hu o mam the respect because ni panti na nipa wo because nipa ya reda ho na nkoye o maame wan konye nwa ba bi pa na de ga na aye no Oforisuo ene wo be nwa ba no so wo ma wo ti matra nko a wo sa enti san nkoye o maame a se be mpreduasa wono no wabona braba wie na bia ne ba no na wo yare da no tete woncha ne ade hwan na ebenya ho ana wankonya yire pa bi wankonya sabe girlfriend papa bi wankonya oba papa bi na namfo papa bi a mama nka asem kyerɛw lumba nyumo se ne osere kwa ohu oden na wo koba no omo no nenam koba ba pa yare da wore odofu nya bedwane because torrent ne kankan de a omo te ne nipa bebe ne timi tra sa ade no eno ne ye problem no okay nti abesere obai wa bon homode wonye kura na wo kasete abusua no kura ese abusua omunya bote no mo fo obai ne enkwala ne nso moyem na de wawu kodo hokọ na saman no sebe ne rent chekaka ni yenyai se wantwi ne funu no bon ene hwan ya check card ya mani bi won ko pesi camera wanya tete mi le wanya ne nyina amadea ene mu nsie ye na se eye de adea edi abesa abusua no so mu tie ne a yenti omo sa menim de se producers yenti omo side de a yenti omo side de a yen kasa ntia omo na emum no yen hwe na obi nwatwa ene hwe di mie yekro na sumdu emra na obey se so omo fi se omo ne ye na enye ya obey nka nche e ba advice no no mpa ne ba bi ncha Oforisuo do no wo ye no kwa wokọ nipa ye na nipa be di chebi e wo wiase fa so obi ani wiase ma ye e wo wiase eti na obey yen so ne nkasa tietie obonko bo na busuafo so amane that's all okay yenko amanase se wona be manifiri na busua abranti ni firi mu no mesere wo moda maami se omo anyi na ya mo nse ni din sa na mi hunu
maame sɛ busua abrante no awu afiri mu no sɛ ɔmo anyi maame wei aya ma ɔmo nse ni din ɛno ya na yɛde adea eduru baabi a ya santefo no ebinom ha adwene enti emu sɛ yɛn ho sɛ yɛsɛ ukuro mpete odu na mo akebika ti emu sa sɛ saa brante ne wanya ne baabi koi ka ne yire no fira amana se ho a yemu sa sɛ kom de saa bedi no ana emfie num maame se watitini bo wuram ne sika nyina ne dwetre nyina de ahwɛ bɛmɛn emu bosia kura wo body hwɛ bɛmɛn ama maame kura ka kyerɛ mo sɛ ma bro bosia no a me sika nam de ahwɛ me kunu a nso mentumi anya no yi waka kyerɛ abusua se da 100 million kopemra afedi e ba 50 wakonya 30 de bakro se ene munyai ɛhɔ no ne saa munyai no ɛno no mposom de maame firi ayi yonim ɛno timeka kyerɛ abusua pani sɛ ofa maame card ma no nkɔkyɛ ma na dɔfo maame bɛka ho a ayi no betumi akɔ ne bɛ kama na yɛ krabɛhwɛ ɛkɔkɔba ne sɛ maame wo mu yi ne firi mu a ni kurukura bɛ sama twɛntwɛn ne wura bɛ ko pa efiri sɛ bɛma no kura woni mabusua wo firi mu enti ɔban ka so de ni kɔfie kura no a ɔsɛ mfamenkɔ efiri sɛ kɔde ne kɔkura ko wuntam kura efiri sɛ no mu mfiri no me de metumi aka kyerɛ busua pani sɛ ɔmfa maami enka yi no ho maami sɛ de wosi dɔ ne kuru no sɛ kasika hwɛ sɛ de wosi ahwɛ bɛmɛ ne yare da ho mu enti abusua bo amana se mesere wo mo enkonkoba ne se sa akasa no mempɛ se maame no yesirem ni nti no mu sisi no ebi no mo ka ne krom ho ebi ka na mo enka ma mo nte fosu na obi ono oni kunawu na wode ne dadem ho wode funu no yede mpu na ma na se yede adea fosu o se me ntwa no de ya ka me de bia me kasa be se afidie we so obi ba so a ya na mo amutifie mo nya madwen se wa begu ani mahye tie we maami aba ha ya de ha no wabeka no na wanfa ba wanfa social facet wan twitu no aba ha de ha no wabeka no eno so be different issue ama wo mo ayo masem wa maye so e de akwatra radio so eno na me ntini pa bia ayo masem na akwagu ani mo ase na mo de mo ye nipa ni to wanya dai ni san kan chiro mo say cashew no kro ne kuru wono mo mfo mo san cashew no kra no fa hwe nkoda no na ma ye so na de akwata radio so wo so nim say ma me ka wakoma to yem wate oh ka wakoma to yem hane Sompa Asem Mpe Nipa no 0554931931 yen ko homa no so 0554931931 0548931931 0548931931 yen ko homa no so hello baby afrefre ma jo so katachi katachi ampa me bantima mami yo yetio ni pa chao ti papa jino onu ajino ba no pa no ko sera no pa no o se ni so wu ni ti ko ba du hon mo aba o ba ye second time no wu di hu so wu o pa no wu di akiro wu so wu o sani akoda na e ko ma o mo di fu ko ama kora na sign ama hu ko na akọ ba ya se kora e to fu shi ko am se fu no bon e se no che e to ma kora ni sai ba de me ka mo ma so ati ni se cashew no wo hono no asante e wo akunya die miru ya wade hye akunya ene e wo meri mama akunya e fo fo da ona e beri mama ene wade ma wo mo e papa no wo no e chefa wo mo ne wo so ne magia e mo mo yo ma dwe se o fo japadi o ma ka se adi si japadi ti e o ma se ko dia we e beri mama e japadi ti o mo pro papa no wo ne maka japadi no o papa chefa e o mo dia o mo ka wo ni sa okay cashew no kura de me de signal na ma wo mu dada so mo kɔ cashew no kura ukɔ kwa menyu Aboagye wo kwa message na ba no o se wa bi ni ku ha kwa atibi ho na o bi ni ku ha anya asem keto eda na se hello baby afrefre udin hello otemen kan me to ga yenti o baby ma jo so katachi baby afrefre udin me ka safre advertisement
Yenti o. The was a bond the Muja Brahma, Muja Mamma, no, the card man on the channel on the Unico, Exumona, Nabu Chenina, come. Okay, hello. Oh, yeah. Can we need you there? I know you. Could you suppose? Mama. Asem Mpe Nipa. Che. Esa se enter. Che. Seni bia ni ho bed set up ya wanyina nyana nwa wo isa di. Unia di unia o. Oba be sia se unia mfie nu. What man bia na se ukanza apro. Koko efona akrate pro on mare. Yay. You mean the 1 year, Baba, she has run only and saying, good work. Oh, Papa, it's a enter. But it's a matter 10 years, 10 years, you made the way for a mother of 10 minutes. I've already added that. Who would that? More than you need to tell you, know, and I'm a baby. What about the Papa? Anna, second case, no. From an down, when you come, Papa. Every dinner, would that tell the case. Me, Mamma, me, imagine, I wake up, Papa, oh, yes, I'm a come out, what up, I did guide it. Also, Cronadier, Clemon Modia, Clemon, and Coyote. Oh, yeah, and there was a professor way. Get him a prepared, we never back. Oh, yeah. Ah. Hello? Good. My Joso Katache, baby, I'm free with Or father, no, Kayentio. I was your phone or Moya Mamma, or Moya, what you having Japan or Moya. Well, we are Catherine and Mamma, no better Dama. Ukruno, Adap, a Dema Pro. I'm or a Senator. A more in Japan, or who are one of the Okay, hello. Yeah. Ajuma Dasi. Nibiani don't change much of the standard you have run about. Would you run about no so pay? If you run about no so pay. Obri Confa Noche, ne statue no esiho. Statue no to a pampe. Wapajanity of him. Boduano Ekurano. Na Sikajano was so free through Kurano. Asante Mpe Piao. Just okay. But that's I'm not glad they had criminal offense in the highest degree. Who is that? What is the man? I mean, be about some part. Get down to the Kuno. That's the joy that. So, if you have a shabba banter, if I not say, I'm a shabba banter, I see the man. Let me get my men out. But one man, that's one chance, one the car. Okay. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. What's enough? Okay, Yentio. What's enough for them, Pacru? Hello. Meet your papa. I'm thinking what's enough. Okay. Adam Pacru, Joe. Yentio. Hello. Hello. Baby, I'm free with the. Osei Aboagye. Yeah. Sompa be there. Yeah, Nipa ira modu. And it's line my bless. I'm a land of the hot room. A hot I'm not saying, I'm not saying, I'm
aye aguna manase jama se ofa tabre ho no awo kwa adawu ho no tabre ho okay na the kids are in the manase media kwanya wo so ati amabusu afo mu adanzem pu na se chew bibia ho okay bye bye hello baby afrefre udin okay yentio there was a phone in Chai. Chai. Only my men in the Mokan Boko. I don't know what I do. I get. Well, I'm going to say, what you don't copy to the mail. And I said, oh, I said, Papa, they're not catching on me. No man has to bury a catcher much to away. Then they look at Katie. And yet, and try a movie on Mumbo. Okay, hello. Hello, Coach. Yeah. Maybe a bit not here. You may be born. I think I'm in time and oh, I order my money fashion. I'm a bit shady, look up, okay, ahana ya do ofrenu enyina ese ya bre na ebe na yen kanchira mnase ebusuya papa no firi mu se media manu gusu America ma mi so mu anyi na ya mu nse ni din ena bio so mo ma ne ma yie no bio mo kanchira na fansi na nim se yen hia wa yie na se na kwa we kosi koda ade so tia na echiko 27 na teta he ye beba sisi ya Meva saka be 17 days. Adena moye mamisa. Media medical kan. Mumpe edin bone fama mo busua no. Senso no mufu se onya asantini tina mode sa aye no mo kan kire no. Santefo no bi pesa de no. Munyai sa. Oya ne ho ade mo anko bia na. Munim se na yire no. Munya dia mo yeye no ya basle mpanifo bia wa manase kurumo na sa abusuo no muntu omofo abeboa